ایوارا و بخیر بینرین چارپل مدیا و پیف تیویه هم کلکی بخیر هاتنه ام ایشف دیسا به دنا برنامه روژه و روژ آوا دا به دو میوان خواه هیجا به وارانه امی بویرین سوریه لدنیا و لروژاوای کردستان بگشتی تشتین که جنیزیک و ملاقه درد که امی بحثوان بکن لگل هر دو میوان خواه هیجا لی پیشیا کام دست به برنامه خود بکن ویدیو کیمل سر برنامه درباره برنامه ده هیه ام پیشی کداریا وی ویدیو بکن و پاشه امی در بازی برنامه خود ببن. بله بله جارتن ایوارا و بخیر و آنها هر دو میوان می هیجا بریز حسن شیخ و سیاست مدار و هروها دکتر توفیق حمدوش جامعه سیاست مداره و هفکاری ما عبدالباقی حسینی که هرگاه شروع به کاری برنامه ام همی بهورانه لپیشه کم در باز برنامه بن ام جاره که دن جمیوانی خورد بیم بخیراتی و عبدالباقی حسینی اوی لسر کرت جیانا بیوگرافیا هر دو میوانی ما هنک آگاهداریا بدمه و پاشه امی در بازی مجاری خود بن کرم که سپاس کاک میرزا و بخیراتی هر دو هوای نیجا تبخوان نیجا و انتب بخیر و خوشیاتن پروگرام روژا و روژاوا لسر پیف تیوی و چارپل مدیا گلک مجارین گرنگی رو هنن به هر دو میوان خوی عزیز را امی گنگشه بکن به سرپرشتیا کاک میرزا لبری گو ام دست به پروگرامی بکن از کرتا جیان هر دو میوان عزیز جور بکرتی بیجم دا کونو باشتر ناز بکن بگم مروف الناسن لبلی بو باشتر و نواز بکن که چه کار و خبات کرنن ده جیانا خوده کرتا جیانا دکتر توفیق حمدوش وگو ام تبد زانن خلکی می کرد روجاوی خلکی عفرینه سال 1955 جدایک بویه لگنده معبطله خوندنا خویا سرکا لعفرینه و حلبه قدان دیه باشرة شوية دنابرة صالين 1974 حتى 1908 لاسطنبولي وانقرة فرمسوت خوندية بويا وك فرمشية بالبيجن انجي درمان شكرنا درمان فروتناوي لور قدان دية لور جي دبلومان خوا ورقرتية باشرة بري خدايا ألمانيا صالح 1908 حتى 85 لألمانيا خوندنا خو بردوام كريه دواره بیوکیمیا کیمیا ده و لورجی به دیپلوما خواستن دیه دکتورا دی نخوشیین پنجرهین خوینه ده استندیه بزانینگاه هامبورگ قداندی پشتی ویجی بویه وکولین کزانستی ده زانینگاه دوا زانینگاه آلمانیا ده و دیپلوما خویا دکتورا ده سال 1909 دوا ده ورگرتیه وقت تختور دي صالح 1907 ده بو بسپور نخوشیین انجی بسپور نخوشیان ده یه دل و هندره لاشه مروف ده بو بسپور وی نخوشیه وقت دیجی اندامن یک جی اندامن یه پروفیسوریا زانینگه های ده کوليجا طبی ده لألمانيا كارو خباتي وقت تختار يرو عياداوي هي يعني بيرواوي هي الهامبورغ ونخوشة سغلم دك
دواري سياسي ده جمال باتك النتوية وقو ما قوش خلقي مي عفرينية وفكري وي نزيكي فكري برزاني مي يه دسپیکا خود بو بر پرسک ده PDK'si anji Partiya Demokratîk Kurdistanê Sûriya وهاتیه تێگوتن ئەو پاش دکتۆر کاژمەر شەرۆڤە بکە نه ئەو پارتیا گوانام دناس کۆک PDK'si نا پارتیەک دی بوو پاشریجی di sala 2003 de bi gelek kesên hevalê xwe re li Washingtonê hevbendiyek çêkirin an hevbendek çêkirin hevbenda Demokrat ya Sûriya damezrandin ew ji yek berpirsê wê bû ji sala 2014 heta îro serokê Partiya Yekîtiya Niştimanî a Azad li Sûriyayê û hetane jî birêve dibe her wekî dî ji sala 2022 yani berî salekê bû serokê Encumena Siyasî ya Sûriya heme pêkhatiyên Sûriya tên hev wekî dî jî karekî bo xebatekê dikin bo Sûriya bo hemî kesên Sûrî re çi Kurd çi Arab çi netewendî ev bi kurtî kurtejiyana Dr. Tewfîq Hemdûş bû em ê paş werin ser kurtejiyana mamosta Hesan Şêxo ew jî ji xelkê me yê Rojavayê Kurdistanê xelkê me yê Qamişloyê ev 33 salê wî golwelatê Swêd dimîne kar û xebatên wî kar dike duwarê turîstiyê de bîrî wek wî heye firokina bilêtên firokgehan li Stockholmê duwarê siyasî de îro serokê Partiya Hebûna Kurd e ji sala 1977 de kar dikir di tevgera siyasî Kurdî de û di ser kêşa Kurdî gelekî radwestiya ew ana berpirsê saziya her wekî dî jî ew berpirsê saziya şagirtên ya partî bû di dema xwe de ta sala 1988 li Swêdê endamê komîta ber birêvebir ya Federasyona Kurdî li Swêdê bû di demekê de her wekî dî berpirsê ragihandinê de di kovara armenj barbeng de biborîn barbeng de bû barbeng belê خوندنا وی بکالوریا خوند پیش بکالوریا انستیتوت الکترونیک خوند وجبرگو ناسنامه یاوی یا سوری تو نبو نکاربو خوندنا خبر دوام کرنا چل هندری ولات و چه لجدروی ولات ابو کورتجیانا کک حسن شیخو اگر تکی ماسیتید هبن کک حسن کک دکتور توفیق انکارن تشنا علی زیده بکن بین زمان گلک سپاس زور سپاس شه حواله راش و توارا گلک سپاس کاک مرزاد کارم بکار بله و دیاره که ماسیته دا تنبیه مالات آوا برز عبدالباقی جاره کن اون هر دو بخیر هاتنه و هم یکسر درباز مجاره خود بن مجاره ما عوله بندار شر اسرائیل و حماسه لسر سوریه و بالتایبتی لسر روجاوای کردستان اما لسروی باخفن ببینه آوا مهونی وکه کل دنا بین حماس و اسرائیل ده شرکی گران هیه و هر وها او شر باندورا خود ده درو دوره خوشی چل دولتین درو دوره و حتی بیجن باشوری کردستان و باکوری کردستان بگشتی جی ده برخواه لی بتایبتی لسر روجاوای کردستان و لسر سوریه باندورا کی گران هیه جبرکو هناكي إيريش جعالية سوريا فان بقى جعالية البت بلكي الدولة السورية بخاطر دا نبجي لجوان مليسين كو غريداي تركيا غريداي إيران غريداي روسيا والحاصل جعالية وان جارنا إيريش دچن بسر إسرائيل وإسرائيل جي بدجواري برسبا وان ده بالتايبت أبا شر البت جرمة للشر السياسي ده باندورکی گران لسر بگشتیر رجلات کریه و بالتایبتی لسر روجاوای کردستان جی اما لسر وی باقفن یک سر هم بچن با برز دکتر توفیق حمدوش بگشتی لسر وی شری و لسر وی باندوری تبنیه تا دیتنین جنابه تا اگم بکاربن
به تماشاوان خورا ببیسن ده گلک باش به کرم که گلک سپاس شرق ناو اسرائیل و حماس دا دبه هوا شرقی پری کونه و شرا نوبره دولت اسرائیل و دولت عربایا هر وقتی که داندن استاندن اسرائیل به ولاتی که عرب را لپشت که و دخوازن آشیتی و کوی بر و هفته ورن طرف نیدن هنه دولت نی عرب جی هنه و ناف وناد ایران جی هیا و هیزن دنجی وک حزب الله وک وند حماس تبع شرکی دبن دخوازن و مشروعی که دماشیل پیش دکوه نج مصلحتی و نارایه و نخوازن آشیتی و استقرار شرق الاوسط و چه ببه دست به شرکی دکن یا تشنی کارنی ارهابی دکن و درن لپیش دکن و شراجی تأثیره خواه لسر رجالات نوین هیا لسر رجاو ما کردستان هیا و لسر عراق و نوبر ایران و دولت اوروپی و الجی امریکا جولی که شریک اوکراین در کتیم و نوبر روسیا و دولت اوروپی و امریکا لطرف که و شریک دنجی دوی درد که یعنی دخوازه و شریک درد که جوی در نوبر اوکراین قسم کیجی راکه یعنی بری شرک لسوریه دبه یکی جی نوف اسرائیل و حماس دولت عرب و ویخینه هوا پروگرام کی پریمزنی و شرطیه گرام کرد جمارا پرتشت و شرطیه نخیان نج مرو نج ملت مرو امنو بینن وی تشتی چاواند به لی وقتی که مرو دخوازه وی تشتی انالیزه بکه سببه و شریک در کتی تشنی پریمزن هنه یعنی نبس انو شرکی ولو بچوکه organizacionek وک حماس ده نوف ملتو دا وک organizacion کی یعنی تروریست هوتی خیان ل قوتی کی خوی پری مازن چکریه و قوتی مازن ادگل پشوی سکنینی وک ام بین ایران حزب الله قطر ولاتندنا و طرف اسلامینا یعنی تشتیگت بن عرضه دا چکرنی و سر عرضه دا حتانی ناکا برانبری دولت عرب و توا وقتی حرب اسرائیل 66 و 67 و بری ویج ده هفته سیسی دا یعنی اسرائیل ده 4 و 5 رو کنی و دولت نا بشکندنا فدوردا هوا صراع کی عالمی و صراعی نو نتوی را دکن به نوی اسرائیل و نوی حماس در دخین میدان به تیم مجول کردن و ملت شرق الاوسط و گنران لپیش نکردن. و شرط به تونی یعنی نارواسته که بردوام بکه و نتیجه و شرجی پرتشنیدن جی دبنده هنه. یک جولی که دان انه حماس و فلسطینی لهفت ناکن عباس و طرفی حماس لولی کنه ولی دنجیم حکومتی اسرائیلی که حتی ناکا گل اوسلو بری وی بس سالی اتفاق کنی دو دولت ورنا آوا کرن اسرائیل پی قبول ناکن و واجی سببی که مزنه گد وردا یعنی اطراف دنی وک ایران حزب الله وک سوریه خود دی پش و گروپت اسلامی و اخوان مسلمین و اطراف دن دخوازن و آگرا تم هبه د ساحه سیاسی دو خپه مجول بکن به امجی هنه دوی دره دو و جوانات تفداجی دولت ترکیه و سیاست AKP اردوغان آلی کاری که مزن ده دیوانا و به تجارتی که مزن ده که در رجولات نوین ده لهمبری دولت عربا خواک سروک که مزن ده بینه انو ایگ او ده که جبر مسلمان و جبر عرب و بر فلسطینی و غزه و خوکریه وک سروک کی نبس انه سروک کی مسلمان سروک کی عرب فلسطینی دور دو وی شری دکه افجی دوی دره دو تاثیر خاله دکه دولت دو امریکا و دولت دو اوروپی گروهی تشتی تفدا دیسا به ترکیه را دادن دستینن و اردوغان دعواتی برلین دکن ویرو دخوازن بپیون وی وینن ورن بولی خواخینن
لحتانی نکنین و سیاستو بگاورین سیاستی AKP د ترکیه د ماشینه او د سوریه د ماشینه او د روجلات نوین دا او لپارچه کردستان د ماشینه با آواکی دن داره داندن استاندن خواب روسا را بردوام دکه با اوکراین راجع دده دستینه بیران راجع اتفاق دکه دجی مسئله کردی و د سوریه دا جدر وادا دبه از دجی اسدم اب نظام سیستم وی گره که واری هلواشاندن ویها خواستا زارو کشتن ملت سوری کشتیه هانه کریه لیج بنواجی دخوازه ویرا داندن استاندن که بگه تشتیگ ترکیه دخوازه گه 100 سال دسر معاده لوزان راحتی در باز کرن مسئله میثاق ملی دخاطی 36 دا کنه به گرانی خاطه که دوی دره دا ریکه لپیشه آزادی و سرخوبین و گل کرد و کردستان بگره گه امکانی کرده تنبه ولاتی که خواهی آزاد آوا بکن وقتی گه روژاوا و حرمی کردستان به هفته را بیاک من کنه به آوا سپی گنه و دوی داره ده امکانی دولت کردی وری آوا کرن در وی ترکیه دیس وی قبول ناکه لسر وی ریچه و در کوری خواه لپیش دخینه سیاسین هم به دزیج لهمبر دولت دروجالات نوین و همجی به دزه دبن را بوانا را دده دستینه فدوردا حتانی روی ایرو بر پرسیار ما ای کردی و کردستانی نگیشت نوی قواته گکانه بن لساحه روجالات نوین و لساحه عالمی نووالاتی کاری دیپلوماسی و سیاسی بکن و هاوجی استراتیجیک خواه دینی نمیدانه انو به امجی هیزکن ها قاسم میلیون انسانی مهنه 5-6 میلیون کرد های قوت قایه هیزن قای عسکری هنه بله بکرامت امه آلیه کردی پاشه با اخفن که چقاسا لبرانبر ویا چتکن و چناکن اما آلیه کردی پاشه با اخفن ام پیشی باندورا لسر کردستان و لسر سوریه با اخفن اگر دوی واری دا تشتک ما به اگر نه از بچم با میوان خواه حسن شیخو برز حسن شیخو جارک دن جناب و بخیر هاتنه و او پرسین کم دکتر کر همان پرس جناب تدکم البته ناف دا پیوندین عرب و اسرائیل هیا که اسرائیل دمکی بری خواست به عرب را لهف وره هیدی چو گلک دراد دیتن هف ناس کرن او که دزگه خواه دولت لبا هف دانین و نخوشیا ایران یا دجبریا ایران برانبر بیا ورحاصل دجبریا دولت دن برانبر بیا البته في شر گرم کر لجناب تب وك او كونكريت باندورا في لسر سوريا تايبه او بتايبتي لسر هرم كردستان روجاوای كردستان چیه ام خوازم بعثاوی بکن جبركو انا مجارمه هرم روجاوای كردستان و بگشتي سوريا ام لسر باخم بله قالك سباس دسبيكا في شري حماس دسبيكريا حماس إيريش كريا حماس زاروكو بيراكو وقت بيجن رواندنا ليه مخابن حتى في دقي تماما دولتي عربي افتشت بحث نكرنا وسببي في شري يجو دسبيكري أفا جونا بهتر حماس افشاره گوکر بقرارك ايراني بو قرارك او جير بجن محور الشر يعني ايرانا سوريا حزب الله اف جماعتي حشدي الشيعي يقول العراقينا جبرجو بروجيك هبو جو نبنا عربا وإسرائيل دا قاف دهات نافيتن دولت نزيق دبون جو أفقاف هرنا بيش لي مخابن أفشاري جو بو چند سالا في قاسي آريكاري كعسكري دانا حماس جبو في روجي جبو في بروجي حماس باز زاني وعرب جي باز زان وإيران جي باز زاني جو وي بوا چند راكيتا ويني كار من اسرائيل بشكيلن ويني كار قضيه جبرجو بلان سر فلسطينيه ابو بري هر كسي
نتیجه تاوی شری تدمزینی بده هزار هاتنا کشتن بده هزار هاتنا بریندار کرین و حماج دوا نفقه و دوا خندقه دا خود فشيره بالنسبة و مسألة بفيرنجي وكو شري في هواي وقتي قوتين وكو حركاتي آزادي خواز حركاتي نتوي لكودي سر بكافن وكاد بيجي ناريني وأريني سر حبدو دكين وباندورا والسر حبدو هيا أبي شري براسيجي تأثير كم مظنكر وبهتر دوره دی پیشی روژه پیش دوره دی و انظیمه دکتاتور و فاشیست یوکا نظام سوری به یانجی یا عراقی به یانجی یا ایرانی به جبرگو وقتی گودیتن دولتك بفيرنجي تعامله بحماس وغيره وارال كانوا كاس ديناك ابجوي تجربه وجوي جرن وهيزي جوي جرن وجرأت جوي جرن و از باور و کاریساتی مزن پاشی و سری بلاتی مش جبروی که از بیجم اب شریگو بو جماره کم مزن ایرانی او پارتین تقریبا 19 گروپ ایرانی کتنا سوریا اب هر هیزک جوانا چند هزاره چکداری وی هیا سلاحکی مزن هیا بويس وسوري جيبوها بشك في شري مخابن يعني افنا بحد ذاته خو افجد بي خطر اكثر وجافاي كردستاني اف هيس اف سلاح اف تندرو تشاوا نظام كاريفانا صباب كاربيني دجي كردا دجي اداري دجي وقتشاوا هناك باشن دیرا زوری بکارانین و کاری واجی دروجه پیش دا کاری بکاربینی دیجی کرده یعنی تأثیر کم ازن وکی و شر جیرانا و کم اقول جیران مایا و عالیه حمو عالی دا و تأثیر کم ازن روجا واجی که تأثیر طبعا نرینی و سوریا بگشتی که وأبشر وكما قلت شركة إيرانية حزب الله حوثية يمنينا تلميذين وشيعة إيرانينا أو ميليشياتي وانا دجي في وكما قلت أب بروجي يجو عربي انفتاحك فكريبونك بسر إسرائيل أب دخست في مسألة راوصيني وبري منطقي بأجريكي وشركي جو نتيجة بينا حماس ويتنبي حماس هذا اللي زاندن وقضية فلسطيني جي وبراسي جي وبده صلاجي باشكبي قالك سباس بله قالك سباس ما مستعل باقي إذن دائما كرم تمام بكم بله كرم تمام يعني از شخصيا و شريك ناكون نوبري حماس وإسرائيل دبينن از ولو وانا بالسلبي نابينم از دبينم نقطة يعني إيجابي تحولت لسياسات إسرائيل دي الشرق الأوسط رجلات نوفين وسياسات أوروبية وأمريكا لسر رجلات نوفين ورولي كرد وكردستان دوي دريدا أشكرا دبي أنه ملتي كرد ملتكي بقوة وعزيمة دي الشرق الأوسط كونه يعني استقرار تشيبكي وفيدي عالمي جيتي ده هيا دفادا ياك إيدو ديم وقتيق يعني أسد برين الجامعة الدول العربية برنشكرن دوني ودوي دريدا خاصة بوي أوي مسألة سوري أوفا بكن هاو بروجوجي هاته هلواشاندن جفر أشكرا بي إنه أسد وك ولاياتك إيرانية نكواني سياسات بماشينه وك دولة العرب وأنيني قل جامعة الدول العربية برنشكرن دوني وقتي قواني جامعة الدول العربية برنشكرن دوني يعني ببيفي أمريكا وبريطانيا وانا موافقات دو جوهر نوين ويك يعني إيران بقاتين وهف مشروعات وداريدو فشلي نقطة ديم إسرائيل جروي قوتي تشكرن حتوني روي إيران ضد لي خودو ضد نفسي خودو وملتي يهودي جملتي كرد حزدك لبس حياني ناقا أشكرا نا دبلوماسيا نا سياسيا بشكرتي تفجري كردي ناكريا ونك الساحة عالمي ده دوي داري ضربه ولو يعني قبل الزبه
پشکرته تفگری کردی بکه و حرم کردستان وقتی که سیفتا چیکنی داد ماشین لبو تم امید دکر داندن استاندن دولتی اسرائیل به دولت عرب را و به ترکیه را و به سعودیه را و قطر را هوا ایک استقرار اجه روینه وره ایک بی اعتراف بکه اجه را آشتی ایک تمام ببه و ملتی اسرائیل ایک کنه به دوی دره دا وقت جنت که دا تیدا آوا ببه دوی دا رونه بخ وخ سلامت جرهیه و نقطه چه قصه یعنی شر کی مازنه و تاثیر خوشی بلکه اطراف دن ببه لنقطه کی فکری تحول دبید و دره دا تیگهارتن انو در روجلات نوین دا دوی دره دا و سیاستی که اسرائیل پید ماشی امریکا پید ماشی دولت دا امریکا پید ماشین دیجی تفگره کردی و کرد و کردستانی و استقرار سوره نامشه الا وقتی که سیاستا گنتی گورین و ملتی کرد دوری که قیادی شرق الاوسط و نبسه استقرار شرق الاوسط تا چینابه نه ایران ایزن داده نه ترکیه ایزن داده و وانا هر دکاجی هم ایران خودان دکن هم جی ترکیه خودان دکن و حیانی نظامی اسدی کنین یعنی بشکان داره چه وقتی بخواستنا ایگوی محفظه کری اسرائیل محفظه دکر اسرائیل محفظه دکر دگو جی چیتر کستنه یا وقتی دوای هوا دنی ورن هین جی اسد خرابترن و اسرائیل جی بخوزانه انه قصا حشد الشعبي و محفظه کار ایران در باز سوریه بون سوریه ناکو بیا وک یعنی پرچاک به ایران و گریدای حزب الله پی و گریدای دریدم پی و گریدای و سیاست دمی پیشه دای آشکاره ببه افلاس کریه و سیاست ها دولت اروپی ولو ضعیفن بس ادق قرار چه دکن پی دفکرن زانین انو حیاناکا 6 سالن سیاستی گل سر ماشینی نتیجه جوانا را در نکرد و امریکا جیب خواه پی بفکره و رنجی زانه انو سیاستی گل حتانی ناکاپید ماشی دروجلات نوین دا انو بس شرطی وانی سلف آشتی نو برای اسرائیل و دولت دوره چه بکن و به اوه یعنی شرطی وانی نمره یک به ترکیه را دولت عرب را و ایرانی جهدی کرن بدن دور دروجلات نوین ایک هدی ببه و درباز بن هرن لهمبری صین و یکتیو روس کاری خوی سیاسی و عسکری لوی داری بردوام بکن و سیاست ها تا گورین تا انجمان نتیجه جوانا رو در نخست سیاستی که ناکو پیش دوار میدان دوگ شری اسرائیل و حماس که سکراندن سیاست که دن روجلات نوین دوار گورین و از باور دکم و سیاست نگوار گورین فایده ما کردات ده هیا وقتی که ام دوی مستوی دو کنه بن امجی یعنی الساحه سیاسی دیپلماسی ده ما وراء الكواليس جا امجي تيدو دوري كي ببن ام بين بلاني كي ما هي خطك ما هي جوارو ام كونن هنا في تشتي من ورنا ميدانه بله قال لك سباس دكتور برز ما مستعل باقي امام برس ما قداريا هردو ميفاني خوكر و برسجي او برسكل الشر هاك ابا مهوني بك دوما بالتایبەت باندۆرا خوا لەسەر سووریە دا ji ber sebebên ku her du mêvanê me jî îşaret pê kirin ku îran li wê ye îran hêzên wî yê çekdar li wê ne û quwatê wî li der û dora heye ji hevdîtinê İsraîl û dewletên Ereb aciz biye û dixwast li wê bi rêya Hamasê ku ava çendîn sala piştgiriya wî dike wî xweyî dike tevlê heviyekî derxe û ka belkî jê tiştekî ji bo wî derkeve lê her du mêvanê me jî wisa nabînin dibêjin dê rewşwere guhertin dê ev siyaset wiha nemîne dê Sûriye jî wiha nemîne û ava şerrekî global e navnetewî ye dê ji bo rojhilata navîn rewşekî nû were cenabê te çi dibêje سپاس کاک میرزا سپاس بو هر دو اولان براستی گلک تشتن بالکش آنین زمان ساعت آوا خوش بتایبتی دکتور هنکی برفره سر سیاست ناونتوی آخوی گلکی گرنگ افجی هر وکی دیجی حوالن دیجی ابی کلمه تماشا دکن سلاب و رجبو و تبا حواله کی عرب بس استخوازن دی بیجم پاشا دی برسوات بدم ابو حيدر جوبي بعربي نفسينا او جوي برنامج دوكا مترجم جي هي انور قروان هي تنيه ونريني خد ده جامير قرك او
كيف أخوي كارل متى ما شبك المجهودار بك هنجارة بيف العربي ناف بيف من درباز دبن كارل دريا ويد بالكيج ما تشتكي قزنج بك أخافتني ما بيجو كميرزا يعني تماشوان هيجا جوهرتنا كشي ببي نبيد رجلاتنا بينو أو سياستها بري نمينة أفشري جوهاتي درست كرين نجبر خوات شيء بويه حد عبالة جاني زمان يعني باندورا إيراني رقم يكل سري وكيلي باندورا روسيا أو كوجبير كريه جبر إيرو روش شر دنا برا روسا نجام بيجنو أمريكان دولاتين ديتر وك أوكرانيا وإيرو بار غزة شيء دبي ببشتبانية أمبيجن إيران جبر يجو إيران دعفان وروسيا بو روسيا دخوازه أو نرينا أوروبا وغربية ولاتين روافل سرخوان كي بدور بك وبراسيجي جيا أنجمنك باش حتى دونا بير زيلينسكي قوت اگر او پشتوانیا اوروبا جمر بردوام نبه از تسلیم ببن ولات او خاکا بو کتیب اندسی روسا بلاج روسیا بمینو از بکن پیمانکی بیدم ایرو رو وزیر بروانیا یا امریکا چو اوکراینا قونا مي فرابدنتا وحتى بورم ألمانيا مليون ويك ونيف مليار يورو كوتيز يكسر بدم ترخان كريه بلي ديمك او شر نتويه شر جهانيه لسر خاكن بتشوك نقام بيجن مثلا سوريا تبفي نبي ايرو نحصد عسكرين على شكرين امريكي الجمعانن وابا زيدي تشل وشش ايريشن اگه جالي ايراني و انجي جالي اف جروبات انجو غريداي بايراني و لسر باسن امريكي لسوريا تايبت تيكرن وحتى نجي بينجو شش لشكرين بريندار بونن او نابج چند كشتين و بريندار بونن هر وقت ديجي ايران امريكا جي او جي ريشي وادك ريشي قالك جي وادك و يعني كافلدك وادكوجي حتى يعني تشتري دبيجن دبر مثلا قوتيه جي ان واي جرينج دهندري سوريا دي ايرانيه كافو يكون كري حمي بومباران كري روبن كري بيغمان يعني اب مثلا بردوام به اجبر ايران چندي اف باسكن خويه كان بيجن وك حماس وك حزب الله حتى سوري جي بيجن درونك جالي سوري بتشويه لجندكي ايلات لإسرائيل خستية بخوا ورجيم سوري دسبيك دي إسرائيل جرغو تبغى تخبل فينا متى تنبكن تنم أكثر كرسي خدمينه يجاوب برنكي أو بيجن نأزم أف جروبات إنجونيزيكي إيرانين أو في إيريشي دكن ديمك أف مثلا دانو استندنا جي بردوان ببي هوال حسن جي تشتكي باكيش قول إنه أو بيجن إسرائيل بخوجي بيجن دبي تشتغل بويرن تشيبونن بري هفته اكتوبر يه بيشتي وي نو وكبن امي في خريطه رجلاتا نادين برقك جرنقا بيغو هرتن البر بي بدنجيه عربانجي جالي كي في هي دبيغو عرب خوجي يعني نما باوريا وبي مثلا كيشا فلسطين ناف دكبانا دهيه حتى في حماس في برياره خدا بزمان ايران هذا نب زمان عرب هذا يعني في بيستوسي ولاتي عربه حتى ولات مسلمانه يعني بينجي وحفت ولات بيجي في المكان يروح حتى ابي شري بسكنين دمك تشتك هي كوهرتنك هي دي بيشروجه دي بيبي مثلا ما كردا براسيجي يعني يرو امريكان لها ريمين وام بشك جي رجلات نابين تشل سوريا به تشل العراق به تشي بيبي يعني بيغمان باندول سرماب وبتايبت ان امريكي لهريم عملن يعني لهريم عملن هجا تشي ريش ور سر امريكا وامريكا تخازه خو بتشسبين اللي في خاكه بپشتوانیا ما کرده و تا دمه و رولک مگلکی باش هبه لپیشروجه ده جبر امیجی بپشتوانیا امریکا وقت دمام پشتوانیا بکن او پشتوانیا ما بکه متشکی قزنج بکن دوی هولیده امریکا تجاری وکولاتک دولتک زلهیز تجاری نای روخاندن تجاری نای او هاتی هرمه برنگکی حسان درناکه بجهرمه تجاری حتى جو رجيم بشار الاسد بخوجي دوزي ليبكه ذات الرجيم نما يعني ده بزمانه وي ذكرن دسر زمان روسان ان ايرانيان تجاري جوهر جنادوا اجبر في هاوي هرم وقالكي جوهرتن تشببن تركيا اجان بيجن بحثا تركيا جيبكن تركيا في مساله قزنج دك هنجارا اري ريشي خوانكي كيم كريس روجافاي كردستان اللي بلدي ساجين هن
برپرسین سرکرد اگم بیجن برپرسین قصده انجی هسده تین کشتن برنگه کجرنگا درون نتشینو وات کجه او خویای ارمنجا کتیفه مثلا اجبر يرو او مجوله قال مثلا غزه ومثلا كابي شروجا غزه وتشاوا تشبه جبر ويجي وكا غزه كي ناف دسي خديت حرتم اي تركيا انه افجي اج خديه فامجي ان ايران تاني خديه نا عرب تاني خديه غزانن وكيشا فلسطينيين اجي خديهم حرتم اردوغان دردكات سر التلفزيون تقول قدس يعني كيرو دوم او هفيفينا دكال فيدان مديد وزير اجدر تركيا بقناه الجزيره براستيجي زلام قال لك دبلوماسي بو دقوت ام ناكفين شرده هجر ام برياره كبير دبي برياره قشتيبه لهريمه ام بهفر كاربن علي كاريا فلسطينيه بكن ديما كنت تاخون دنيا يعني دبي قوتنين فيدان ده تركيا ناكفي في شريده تركيا وقزنجي خود بيك بينه دبي روجه ده وبرنجكي هسان نبرنجكي دجوار بله لبر برسكي ايران جد بيجام ناكفين شر بله ام جي شر دورن سروكي ايران دركت كو ام ناكفنا شر بتاعوا ناكن لام بشكريا حماست يا بشكريا فلسطين تكن تركيا جبو را نافقه ام تجارت وبيوندين تركيا واسرائيل باورك الدوله ناف دوله الدنيا دا هر البيشه تركيا جوان دانوستاندنا يا جوان برجواندي خد در برنامه بسیاست جد لایزه بگوتن کارا عربا بخابینه یا جا عربا بکشینه علی خواه عرب مسلمان بجن خلق بلکه دولت عربا بخواه هایوان جوان تشتاهی علی خلق ام بعثا خلقت کن و را گشتی نافخاجی در خستیه پیاکو که او پروبلم که دناوا ترکیه ده و باکوری کردستان هیه که کس جوان مجول نبه وان نین روژه وان کارا جید که اوا تکتیکین ننویه ترکیه جارنا به یونانیستان را پروبلمی وسط در تشتی وسط در تجار به درکی در را درخه که ناکوکی نافخه بکار به وشیره البته پلان دولت ترکیه جهه و سبب است که هرم بگوهره او که کیجی بگیجه ترکیه کال ترکیه دی چبه ترکیه جویجی ترسه یا عصباوی جید که از یکسر به ما با دکتر باس کرد دوی واری دا دوی گوهرتنی دا یا جی دوی شر دا هلوستا کرد چیه کرد چتکن کرد حتی ها چی کرنه دجوی پیدا چپکن وک سروک پارتیه کی ناو پارتیه یکتیان اجتماعی آزاد کرد سوریه دکاره اگر بکاره بر سوا وان تشتابه دا دگلک باش گلک سپاس مسئله نه کردی یعنی نه یکا نه دودنه نه سینه پر به هفته و گریدوینه و هنک یعنی آلیکاری مسئله قضیه کردی دکن ده پرچاک که دال پیش خینن لدره دنجی لشون دکوه سبب پرچه بونه کردستانه ده ناف 4 ولات آدم یه دو دیه وقتی که شورشی کردی به سروکت ملا مصطفى البرزانی رابی ام کردی سوره و حیانی ای باکر ما امید دکر دوی داره دو دولتی که کردی ای آزاد ببه و ای بولات به وره پی قبول کرن و هاو ولاتا هاو دولتا نوف نتوی ای آلیکاری کرده باکر بکه و ای باکر جگو آزاد بین ده 24 ساعت دا روژاوا لی کردستان یعنی لسوره هاوجی آزاد ببه و استراتیجی می کردی گمه پی باور دکری و 6-7 سال جی با پیرد ما و باود ما لسر ماشینی استراتیجی ما فکری و نام پی دفکرینی و ای استراتیجی لروجلات نوین و دنیای و نگیشته سر هفته و واجی زلال بیم انه وقتی که شورشه رحمتی مولا مصطفى البرزانی وقتی هلوشاندن ده 75 دا ترکا و عالم یگو ما کردستان کرد تربه ما برزانی کرد تربه کرد مرن در بیم وقتی که ده باکری کردستان دا به اولیکاری کارکرین کردستانی و شورشا را بی ملتی مای کرد تفده اشکرتی و شورشه کر امید که مزن تیدا چه کر گکانه به هر الپیش که و آزادی گینه و ملت کرد جی که نفسه هاوجی شرطنی خوی پری زحمت هبین و شرطنی ایدئولوژی بین ریزی بین سیاسی بین
دیپلماسی بون حتانی نکان نیشت گهر بسر کبه شهیدت گوتنی کشتن مصرفی بوی خباتی بوی تا پید دولت چه بکن لیتکی به چه وقتی که نو باندوره و دولتو دو و تنکان الهمبر وانا سیاستی که خواهی نو نتوی سیاسی دیپلماسی بمشینه و چرا ملت الدر و دمینه لی ایرو ما دید انه حرمی کردستان مستوی دولتی که و حرمی کردستان به ترکیه را داده دستینه، به ایران را داده دستینه، به بغداد را داده دستینه و حیانی به رژیم سوریه داده دستینه وجودی خو محفظه بکه دوی داره ده ها ملتو بخیر بمینه تیدو و دیسو جیوانا ناروزینه حرمی کردستان بولات کی دولت به وی را اعتراف کردن و سری خواب امم متحده که به هفج دولت که دوی داره ده دولت عربا یعنی گندی که وانا لجی که عشیرتک لجی که جه دولت که چه دکن و ایما يعني 6-7 مليون كرد ام دفج باكر بارددن ج روجلات بارددن ج روجاوي كردستان لسوريا بارددن ام دمن حرمي كردستان بالدولت به هم ديسو ما قبول ناكن وناخوازن حرمي كردستان دولت کی سرخوابه فهف دوی دريدا جمارة اشكره دكه يعني الدنيا و مولاتت دروا و سياستي عالم سيستمكي منافقه حق حقوق تنه قلت لسر عرضه تكوني حكم بكره تلسر اثبات بكره دوي دريدو فرصتك تا سياسي دبلوماسيا تهر البيش كبه و دولت عربي قبوني دولت وانا نب حق حقوق خو وقواتي خو ابنا بنا دولت وانا و دولتنا دولتني بتشيكري دوي دريدو ان دول الصناعيه دوي دريدو دونينا بنا دولت فردان بينما ملتي كرد بحزار وبمليون وشهيد دويا حتوني نوكا امنا چنل پیش نکه دیرو پر درجه از نکنم دویدره لی از دخوازم ورم سر همه چه فیده جی ببینه ناکام یک وقتی دکتر ما چه کریه همه چه فیده جی ببینه دوردا نقطه که پیشه ما هیا و نقطه پیشه ما سوره دایا لسوره یعنی 2011 دا وقتی گشورشی سوریه را بوی و حتی ناکا هلوشی اسد حقوق انسان کشتی و ای هر جامعه دول عربیه دارونه و جوات دولت مسلمان دو جهین لوی داره ایرش به هر سر اسرائیل و به زارو کشتنه هانه کرنه وی به هزار و بسدا زارو کشتنه دفردا اوقات دم جرمه دوديا ده بالضبط اول يعني اسد كوتشير بالدولة العربية رونشتيا وهناك تشتاك كريا قوتيا مجرمه دوديا يا ام باش السري باخ بله لسر سوري عمل ديورا بفتلن وارن تتخوازي ديورا عمل سر بپیون چه امکانیه ما کرد هيا دروجلات نوین دا ایرو د سوریه دا امکانن چه رول بلیزن و رول کی نوونتوی دا جی خواته دا بگرن گتت خوازه ام دیرال سر بپیون که در باز مجار کدن به فرما از لگل برز حسن شیخ وجی باخم اگر گوتنوی هبن بتایبت لسر برانبر وان بویرا ام کرد لکنه چتکن ما چکریه و ام چبکن که ام بکاربن پیداست بگیجن آرمانجا خواه مامۆستا وەکە مامۆستا عەبدولباقی جی گوت یعنی ڕۆلەکە باش تێدا هەبوو دەبراوە هەبوو خواستن هێنێکی وی شەڕێک و ئەوروپا و ئەمریکا دژواری ئالیکاریە ئوکرانیا دکرد سەرخۆس بکەن یعنی ڕۆلاوانە سەد دگەل ئیرانی و دگەل بە گروپی دیدە دەوراوانە پڕ بوو یا ئەتخوازم بێژم مخابن کورد ڕۆژا ئیرۆ نەرسەر هەبێن کورد مسئله ام فشلينا شورشي ام بيجن عبيد الله نهري بقرا حتى بقي احسان نوري باشا حتى بطرخانيه حتى بقي بككا ام مسألة عسكرية دا مانيكاريا جو ام سر بكفن
ابچل سالا پککی شرد که تدمزینه هی قندیلی در چیاکی در کردستانی تدمزینه ببوره تدمزینه شورشا ایلولی یا سروک برزانی تشیستوی که ده حتی 45 ده باتفاقی که هفته 56 آذاری 24 ساعت ده ویران بو تدمزینه ده بو کوبانی و سری کهانی عفرین و سری کهانی و گریسپی نیوی روجاوا داگیر بو يعني او توازن عسكري نقبا مو دجمنا وانا دنينا تشتيقو ازبيجم اتخوازم تشتكي قالكي مهمه وقرنقا ام فشلينا قرك ام آلية دبلوماسي دا آلية تكلي بيوانديا دا آلية ام علاقاتا خو قبول بكن عطفا دنيايك بقرين يعني چار دجمنه ما هن بارتي كردا هاي كرنا 400 دنيا كدي دجمن دا قرك ام دوستا چيكن يعني تشتكي دي مهم از بيجم جبوغو مثلا ريفراندوم دوچه بو نوتو چارا خلقي ملتي كردگو اري امريكا و اوروبا و يو ان گو نابونا جبولو بيستيا ما هيا بري دمك جيم بيشتيار جهاندا جهاتنا امريكي يعني درعيا مدى تشتكي قالكي مهمه جو ام في طرحي بكن و في بيشتياري ام بخورتي إيرو روجلات أنا في بحاجة إسرائيلية دوايا إسرائيلية دوايا يعني نوكو معنا إسرائيل بيستيا أمريكا بحلفائنا راس حلفائنا دريست هيزي بديوا قوتي بديوا واب باريزي يعني جبرجو إسرائيل تاني نكاري حمايتها مصالح أمريكا وأوروبا منطقة دا بكي تدمزين الحبيب ذوري بو آجر جبو فيك جرك ام دوباره بيجم جرك ام سرواري ام عسكريا شكستن عسكريا ما بيش نكر ما تشتك نحققه تي خوستن جو ام بوصله خو بوغارن ام تجاكي خو بوغارن جو ام بهتر آلية دبلوماسي دا آلية سياسي دا آلية بيوندي تيكليا دا لوبيا ام شي بكن جبرجو مساله كردا بيفغريدا حتى انها از دمك از بلمانا اوروبا عفوا يا سويد اشتغلين از رونشنا وانا دزاني قوتنا من عجيب السيرة قو حتى انها بارتيكا كردي سروكا كردي كردستان ما نخستيا تاني قو دعوة سلاح وبرات سلاح ادخلنا رصيدي خدا برا نفوذي خبيت باريزن ابجيه داغيه يادي قو يكم كردي روجافايا تيل جما نا بارتيا ونا برزانيا يعني تي خواستن وكو كردي روجافا وكو ام قو ام شخصيا خوا هبونا خوا ام ببنا خديه صحه خوا ببنا خديه قضيه خوا ام دبجوا محاوره وفي تبعيته بردن ام كاربن جبو خكار بكن نال قنديل ورنا كشتن ونال هوليري ورنا كشتن يعني تي خواستن قو ام بكرنا خطا خويا راس خطا خويا درست بويرنجي وقتي قو ام ببنا كيلو روش تدمزين خلافات ما حتى خيانات الجم وبوا وجهه نظر تدمزين هنا تركا دبينن دوست وحليف وشريكي وانا وبجن مجي بجداري كده دعفلين دو هنا جي بينن داقير كر يعني وقتيقو او اتفاقية كردينينا او نجيبونا كردينينا تدمزين بككا وهولير تدمزين هولير وسليماني تدمزين انا كسو بيدا يعني كرد جفدكاتنا كرد نكارن رولك بليزين كرد نكارن تأثير وخلق قرارك خلقي بكن جبولا عزبيجم هيفيا منينة دفا بارتيغو إيرو سر صحيدنا نكارن جبرغو بيستيا ما برحكي نتويها يا بشعورك قوميها يا بشخصيتك نتوي سلوكك خدي كاريزما يا جو كاربي معادلة بغاري ليه مخابن جم كردا حتى إيرو كسي سريخو نهل دايا أف رول وأف دور نليزاندا جبولوجي أم تفشلن وأم نكارن استفادة جوا جوهرتن نول دنيا تيكرن أم نكارن حتى أب عقل ياما بي حتى أب ميجي وتفكير ما بي يعني تتميزيني إيرو نيفي روجافا دا جير بوا هي بيادي وأنا كسي نكارن رونستنا بكر نكارن اتفاقا بكر نكارن مصالحنا توي بيننا برجع بخوا نكارن قضياق وتدبينتي سليمة نكارن بقى نخشيا بيننا برجع بخوا يعني الدنيا يحمو شي خلافاتي وفكري بن ايديولوجي بن شبن ليس المسألة نتوي خلد بيك مسألة نتوي الجمع نمهم ونعم زانن سياستها ما سياستها حقد وكينة أم سريها بدود خوازن
امنا بيرو باوريه وطرحه يعني ام هبونا نبونا هبدود خوازن يعني عقليك بفي رنجي بفي فكري إيرو سليماني خوازي داعش لهولير بي هولير خوازي جو إيرو إيران يعني مثلا ما بكشتي او رحي قومي او رحي نتوي او فكري جو من كاربي برجونديه كردا ام دينا برچاوي خو افرحي الجما تشي نبوا جم بارتي ما تشي نبوا جم سر كردايتي ما تشي نبوا يعني تلمزين حموتك بلان ومؤامره لسر هبدوتك بيجا مخابن شقاس قوهرتن ينو المنطقه تشيبن شقا تش تشيبن وقتي وعنبن ام استفاده راتشتاقو ام بكنا قازانج جملتي خرا بله قالك سباس بريز حسن شيخو ما مستعل باقي داركم ده هناكي قوتني تهبن بله دكتور تيما باته ده هناكي قوتني تهبن البت تشتكو بريز حسن شيخو بجر راستي كي لاليكيه اللي بقليو غازن ونظام تشيا امريكا بتشن سريجي بيجبوي قاف ورن رابطن وقت سياسات مداركي انا بقاف بافيجن كوب كاربن برسوافان تشتا بدن که جناب تا چی بجار سربی مجاری اگر تشتا که دکتر استنا باشه بله ما مستعل باقی تمام که باش بله سپاس که میرزا می در فتح باش بدن دکتر بله یعنی من مجارا ما دریز دبل ام قینا که تشناب بگمان نرینا که حسن نرینه وینن ريز جير هي بله قلكي قلناها يك سياستها هوليرة بك وك سياستها سليمانية يعني جي مخابنية جبر سياستها هوليرة سياستك نتوية سياستك كاركرن خبات كرن ولاطة وكرن ليه بلي إيش ما سياستها سليمانية تنا كارو خباتها ويخوياب ولا كركوكي ولا شنغالي تشتي اسكارم بيجم هوالكي ما مستجبيرنك لهولير جي بسياستها سليماني وايه هوليري بهفر ابو هولير بيجومان سبيكي وهابو لبري باش سياسة قالك هاد وردن هوالكي باش نافي بارم عبد الحميد عثمان بو برسكر باش وقت بشردنا برا ايراني وجنبيجن امريكان سر خاكا سوري تشي دبي يعني تشتا دافيجن هاف راكيتا دافيجن هاف انجي موشيان جهدود كوجن تشما امريكا ايريشي ايراني ناك برسك براسي بالكيش تشما ايريش ناك يم جمان عمل دخل هنن يك جي امريكا تجاري قبول ناك جو ولاتك دي شرك السر فرض بك أبيك جم هي وقت برنسيب الجم هاد دوا أو تجاري شرع إيراني ناك دفيده دميده شما جبر مثلاك أو دبيجي هجر أمريكي إيراني بكن يكسر إيراني دكبه بين تشنجي روسيا ده أبجي خسارتك بزنه يرو إيران أو رنجك جرنج سياسة الجيزة بلايانا دبيجي أم بلايانا هوالي روسان هوالي أمريكان وقولا تكسر بخنن براسيجي يعني أريد دولتك مسلمانة وروسيا حرتمجي دولة المسلمان بالترصة ليه بليرو برجوندين إيراني وروسيا قلك كتينا وهبده يعني إيران نزيكي روسيا بقلك تلقوا نزيكي أمريكا بده ليه بلي دبن ما صيده قلك مسألة خوي سركا ويه جرينج دبن ما صيده بأمريكا جد مشينة فجبر بيها بأمريكا يرو نكاره يعني نكاره يعني أول وقت سياسة قبول ناكه إنه إيريشي إيراني بكن وبي مسألة جارنا تشتن هنن يعني دجمنه كي كوكارا كي دكي اريد تنك تعدلتته لبلي دبردجي في داك انديركت شترتد هي يعني اف شري غيرو حماس كر لدجي اسرائيل في داك اسرائيل تد هي اريد شد حبيواتهم كشد بالحزار وصد كثات مشتن لحتى يرون بي 14000 فلسطيني هاتهم كشتن وغزه كان باخ بو ايران بو وكي ديجي سياستك هي كار حمي فلسطينيا باوجه سينا ولاية مصري يعني قارن سياستك ريت عداك لي هاتكرن اللي بالفداك وي مزنت هي اللي بيشروجه دي اگر سياستي بردوامك باشا اذا مدفتي بدك حمدوش قال بله دكتور كرم که زور سپاس از زور سپاس که حسن تشتيق كك حسن قوتي طبعا دلي خو پر شوتيا ومسألة ما كرد دوی داره دو يعني وقتی کتنه ما و تفگره کردی و داره گی مروین پیش جعوه خواه
ويب سدام که و چاقه مراد ولا ما حتی نکاتش تک نکریه گورا دین تنمن ملتی کرد چه قسم ملت در عالم دو هیا کنم به تارو ببیم یعنی زیادتری سری سدی حشته نود ولات پارزه و خونه خو کریه کفچه و خبات دکه جوالاتی خو حز دکه دبن وار راشه گته دا وقتی گم ببینن زیادتری 1400 ساله کرد دبن دستی اسلام دا دبن دستی فارس دا دبن دستی ترکا دا حتی نوکا وجودی خو محفظه کریه هیزه خو آواده که خباته خود که و یکیتی کرد و کردستان دخوازد بل پیش که لسبب نه سروکد کردان نه ولد پاریزن و نه تواخوازن هونه نه مجمل مصطفى برازانی مستر کسبی وقت دلالا ما بی خیره بیارا چی نبی شرطی دنی بیارا نبی مام جلال عالمیا سیاسیا دیپلوماسیا ها قصه خبات کر خیره بسر نکد نقطه وری می دو دیم کاری دیپلوماسی نوونتوی گل سر عرضه وجودی تا تنبه هیزی تا تنبه و تفگره تا نل پشت بسه شخص وک من وک ایتا وک یک دم لکدره بگرن دنیا عالم گی کن بکن هم نکن فیده جی ببینن انجمان نادمه دبه کاری می سیاسی و دیپلوماسی لسر بنگهک وجودی که می هیزی می لسر عرضه به فهف دوی داره دا وقتی که جهف دا قطی بیسه هم فیده جی نو بینن و دولت درو جی کی جان دولتال درو بیا 4-5 پارچه و بلیگ هوتی سری کرده هوتی سری وانو کنی رابا وجودی خواه چاندی و نتوی درا محفظه بکرال پیش کتا ایرو امگی بردن ده سوره دار روجلات و نوین باکر سوره یعنی روجاوی کردستان شرط نتینا میدانه و شرط دیگه نتینا میدانه وقتی که ناکام مشکلات که ما هیا درد که ما هیا ندبه ام لکولی نبکن وقتی که انسانک نخوش بده مرزانه به نخوشی وی چیه راسته نخوشی ما پرن ولتی ما ملتی ما دره مگیه لی ایرو فرصت که ما رو هوتیه یک وقتی که و شری سوره 2011 دو حتی نیرو بردوام کریه و انجام دستور و معارضه گیهاتی هلوشاندن فشلیه هف نقطه جمع کردار ایجابیه امکانبن لپیش کردن وقتی که حماس و ایران ایرشد به در سر اسرائیل و حزب الله اسرائیل تهدید دکه و اسرائیل در باز به غزگی هل دوشینه و ممکنه وکو گوتی وانوجی یعنی گی راک صحرا سینا و اسرائیل فلسطینی تفت شواربه هفجی نقطه که دن گهارتن درجلات نوین دا چه دکه به عسکری و بشار راسته ام بوا ولاتان نکنن لی بفکر و به پلان امیکانه بن پی چه امیکانه بن پی امریکا اسرائیل و روسیا و دولت اروپی تفدا چه دخوازن روجالت نوین دا استقرار چه ببه شرط چه نبه مدنیت چه به هفنول پیش کرده سریوانه واره و حسندن ادگوی شرعی دکن یعنی و دکتر گلو براستی او دولتانات خوازن که روجالت نوین ساکین به دنگ به هر کس بگیجه حقی خواه؟ نه گورا برنامه جیوانا بس جمع ام که یعنی ام که میزه بکن دو کدره دا فرصت که مهیا که کرد سیاست خو دنوف سیاست روجلات نوین دا دنوف نتوی دا امکانه بن لپیش کردن ایرو ولاتی که تن نه حاضره به وجودی کرد و کردستان قبول بکه دولت که بهیزک به لی چه فرصت پیش مهیا دا سوره دا وقتی که انجمانی سوری گیوتی هلوشاندن نظامی اسد آرتا خلق جه نفرت تکه و وانا گی در بازه چه بینه لجمع جیگ یعنی اداره ذاتی هاتی آوا کرن دوی داره دو هیزک بنگه هاتی آوا کرن و بنگه هاجی بولی کوری دولت تحالف هاتی آوا کرن ریوبریو سربخوا هاتیه چه کرن چه قصو کیموسی خوانه دری خوانه و نوکوکی وی هنه دبی ام حل کی جرا ببینن حل خود چیه
ام بتاني ام چقدر سیاسی دیپلماسی بین العالم گی ام نکن لپیش کبن و ریوبریو سرخواجی چه قاسم مزن بین نکنه بسرخینه و پیکاکی جی نکنه تشتی بسرخینه و حرمی کردستان جی نکنه دستی خود چک سوره ور دوی دره دا رول کی مزن ببه و یکی تی نشتمان جی نکنه وانا بکه فدوردا وقتی که ام دوی وضعی ناکو هانا دانه و و گهارتن روجلات نوین د سوریه دا و غزه دا و اسرائیل و شرقی روسیه و اوکراین دوی داره دبه ام کرده می سوریه ام به اینیشیاتیو که رابن یعنی مبادره که ام رابن و مبادره می چا بکن دبه ام کمیته که آوا بکن و کمیته ای کرد هفت گمپی دفکرن نه ام ایرش ببنه سر حرمی کردستان ام نه ایرش ببنه سر بارزانی ام نه ایرش ببنه سر یکی اجتماع ام نه ایرش ببنه سر پیکاکی و سر پیده و ایدن با عقل به پروگرام بفیتونی و کمیته کردی پید دفکره گل دولت اروپا مازن بیا و کردستانی جهان و مروونات که کوم بکه کمیته که کش وانا آوا بکه تکه وانا رو بپیوه بره جان ریامه ولوه یک دو سه چهار سکه وین به تنه نکنن هفجی تنه نکنه ایدن جناکه دبه و کمیته کاری که دیپلماسی بکه وانا را قناعت چه بکه انه دوی داره دو تا لروجاوی کردستان تدوی داره دو بولیکوریه و ولایت تحالفی تر و کار دکن و امریکا تتسرسیه وانا دو موه و بالا فرد ترکاتن وقت چکا اول دو کجن هانا دکن دوی هف واره سکناندن یک ایدو دیه دبی و کمیته هرب سروک مسعود برزانی را پارتی دموکراتی کردستان رونی وی استراتژی شیروه بکن مسئله هانا یعنی و ریوبری سرخود و داره نکنه با جهات سیاسی بل سر مستوى عالمی نش کردار و نش سوریه را نه قبول کردن اسبابی خو پرن وقتی گم بتنه به هفدار رون مرا کنه سر و نوکوکینول سر و تشتو حتی ملتی سوریه قبول نکه و ملت دن شر در چه بیا و دبه یکیتی نشتمانجی توی را به وقتی توانو کرد و کمیته دبه سروکتی کوری سیاسی بکه د روجاوی کردستان دا و پروگرامی که خود چه بکه لسر مستوی سوری گه چه قاسا اطیافی سوری هنه و یعنی درزینه و علوینه هفت دنی سنینه مشه وانا گیا دوری که قیادی هم ببن ارمانجه مهاو به گرک هم دشامه دا حکم بکن وقتی گولو وانکی بو کرد هم دشامه دا حکم بکن ولو نب نوی کردستانه به نوی سوریه و همون نتو سوریه دا ایگ نمره پیش که نمره یک هم کردستانه د سوریه دا وقتی که به اولیکوریه یعنی به سروکتی دور قیادی کردی ام وی برنامجی بمشینن و دول تحالف و عالم تفدو جی اولیکوریه ما بکه امریکا جی بکه و روسیه جی هم ویر داندنستان بکنه بکه و اسرائیل جی بکه ایدن د شامه دا من نظام کی دانی دوی داره دا سروکتی ما کرده که چوا پارتی دموکراتی کردستان و یکیتی نشتمان د بغداد آوا کرن ام جی کنن د شامه دا سیستمی که ولو وانا آوا بکن کرد امه جیان ببن ریک جقلیم حرمی کردستان را بکن کنه تجارتی خود چوندن هاتنه خود دوی داره داشت مرا در باز ببه نفسی دبه یکیتی نشتمان لیواتش دا نه میدانه الا وقتی که کمیتو کو کردی نتوی کاری که زحمته لینا مستحیله گواتش تا مکر امین نمره یک من دستوره دا و نو دولت دا و چای کوری سیاسی دیپلماسی یعنی در درجه دیه دا سبی کرد و کردستان همه فیدهجی ببینن لیوه مرحله ای رو گمته رو دمشن تر کیجان ولاتی تدوی از کردستان دوی تش سوریه تدوی از کردم دوی تش عراقه تدوی از کردم دوی تش ترکیه دوی امجوی چنبری ور ندار و ام دا عاصمه که دا و عاصمت چهار عاصمه کردستان پرچه کنید یکی دام حکم بکن ایرو شرط مناسبه گم کنه بن برنامجی که سیاسی دیپلماسی مشانده بدن وقت مجلس سیاسی سوری و ام وانا را بین تمام ام برنامج مدونیه و سیستماتی گورین ام یعنی طرف الحقیقی نه وقت چوا لعراق و برزانی و طالبانی بغداد آوا کنید شامه دا ام کنن وی تشتیوانه بکن و ام کنن استقرار چه بکن و چوه شرعی ترکیه سر موارد سکناندن ادنی وارن سکراندن و هین قوات هزنی دنج مرا چه دون وقتی گلو وانا بیم ام که بسلوبی که سیاسی دیپلماسی منتدات چه بکن مجتمعی ترکی بزمانی ترکیت که بانا را خطاب بکه بی ایران را خطاب بکه جامعه الدول العربیه که را خطاب بکه قیادت می کردی جامعه الدول العربیه که من تکون هزی که خوی عسکری چه بکه ولو بنوی سوریه
تي قوات لبه بتنهي دولتي كي كردستان بسوريا دا چه نبيا لهيزي كي مازن چه دبه وتكونت سوريا جيد حكم بك حطوني روش الدنيا تيقاورين تشتبه روش الدنيا هو تيقاورين رجلاتو نوين دا عالمي دا هو ولا تدرب بخو ولا تد كردستان يجي اوفا بكن وقو شو ولا تدني اوفا كني فاتوين ام بحركة باورد كما بي مجاري زيادة دريش كير هلبت ديتنين جنابته پیشنیارین جنابته گرنگن لوقت کمر روجاوای کردستان دفکره لگور نفوس خود پنجی نزدیک 50 پارتیان سیاسی هنه و هر یک جوان لسر مالکی لسر ناوکی نظام لسر چیه کی تی حساب کرن حتی انوانا بینن به باور که در امر متیر نکه لدی ساجی هویا ما کو امروجه کی زورنا به بکاربن وان پیشنیار تجی و دناجی به خطه کی کردستانی دا بجی بکن گلکس پاس اگر گوتنی وای دن لسروی مجاری مزاب دریش کر ساعته کی ام سر والله متخصص زولو كومنتارك السر قوتني دكتور بيجم گلکس پاس یک دقيقة باشه گلک کرم بيجو مان دكتور خيالك وهي او خوازي يعني اگر سوريا جبو حميكا سن بيكاتيا سوري بيئة بكرين و دبر هذا يعني مثلا رجيما بيشاروج لسوريا تشيبي وك رجيما بغداد او تشيبو صالح زارو ناسودو بيستا صالح كدكتور بلكي تاريخي بيبيراته لما نوع عراق هاتا بكرين ويتشخي جوتن دستوري ده كرد بشك مزن بشك جرينج de عراق قانوده ودي دستوري ده قيد كرن وحميد زماني خو ثقافته خو كلتورا خو بيك بينه خطا يرورو اگر بدن برهف يعني وك مثلا بيشروجت بفكر هزر بك انه سوري جي كارب وك عراق صالح حضار نصود بيستا قال لك زحمته حتى يرورو كسي عربت قبولناك وك نتو دهندلي سوريا فشاوت الحكم بك البغداد اللي عبوري الشامي يعني قال لك جرينج مثلا يعني بروجيك بيواجويك قال لك دوفدريج باش يك هزر دكه قال لك قبل كي هبالي دورة كرد عربن انكي يقولك مجاملات بتردك عن حزك انه تكرد كردك تجي بشك جي سوريا يتكارب بيشروجي ببسروك سوريا جي ليه بلي توري بنقها وتوري نافروكاوا قال لك زحمته يعني او باويت انك يا دو اول تدر حرتمت خلك سوريا رقم دو سيو تشارو بينج ده تجاري ناب رقم يك نمره يك باشه بتخازم من الليفر بس بله قالك تشتنع مرت كرل الشيروفه بكي الاستار با فاللي مجارمه انها كلام كما مستتج كلام فتك حسن بله كلام از باورم قلتنا كإنشائية تي أرضي وتواقعية جيرانينا يكجي درايا مدى هري غلطية مظنبو دماغو كاك مسعود ومام جلال خوكرنا خدي سنة وشيعة دوختي قو نهيز هبو نقوت هبو عراق نمابو قرأك السينوري خواهنجي ديار كربانا وأمريكا رازي كربانا وعلانا دولتها خو كربانا دوي وقتي دا جيرانكي من جهوا هاتا جا من مكتبه قلتنا كتنج برقو وهاجر كرد زانبت وضع عراقي له هيز نمايا قوتنا مايا وكسنا مايا تنه بيشمرقا وبرزاني ويكيتيد ساحيدنا علانا خو بكن بس أمريكا رازي بكن ليه مخابن أو جينبو جوينا مصطير دستورك دانين دوي دستوري دجي حتى نها ما في كردات هيدا نديارا وقتي الريفراندوم مادك نبو جو كاربي كاك مسعود سر عذابك بيجي حقيمة هي جو عم ببنى دولة دي تاني مقدمة كابوت بالشعب ده يعني تشتيكوا عزبيجم يعني السوري بريان هات بين جهة هندي ولاتك ديمقراطي بو شار بين سروق بنا حكم كرم بنا سروكي سوريا اللي بيشتي بينجي وهشتا وحدة وجمال عبد الناصر هاد وفكري قومي وعربي وهاتنا بعض يعني هندي بيجا مسألة كردي مشاريع وظلم وإقصاء يعني حتى رئيسي بلديك إجمانا ما تشتيقوا عزبيجم عقلية عربية عقلية كقلكي عقلية كشمولية عقلية كتجارة كسي قبولناك تم ديتيا سر غزوات واحتلال وعمقرتيا يعني يك دولتا عربي بو إنها كده بيسو تشار بنابي فتوحات إسلامي
كان مصر عربي بو قبطي بو فرعوني بو كان مغرب العربي حمو بربر بون وحمو امازيغ بون كان لبنان وسوريا وعراق حمو يعني ابانا بفي رنجي بردوام كرنا جبولو از بيجم زحمتا تنه جما وكو كرد جماعتي خواستن قو ام كاربن يعني واقعي ما لسر عرضي قو ام خبينين قديه مسلي يعني وكا ما قوتنها تدمجين عفرين ب100,000 بنابر بوا تدمجين الظلم وزورا روجانا دبي كبرت حلهن تدمجين يعني تدمجين حتى انها خوي ناكا بلا شيء با بارتي ما دقو كاربن سرد نقطة اتفاقينا بكن يعني چند خلافاتي وهبن چند مشكلة وانا هبن ليه سر مسائل نتوي دليلا قو رحي نتوينينا تخوينا وادا رحي نتوينينا قو كاربي وانا قش بكي وبدي بيش ومصالحها حزبي وشخصي وتبعيات اشخال كيلا جبولو از بيجم يعني واقعي كردا عقلية كردا بارتيين كردا يعني وكبريان هام قلت حبدو قبول لكن سري هفت خوازن يعني تتمجين انها بيدي مثلا انا كسي مقرين وحمو شوطنا هبالي واتابز هبالي واتابز ندر في حدوده يعني تتمجين تشد يديجي وكم جو قصوري عفوكا وقتي قد بيجم خلافاتي كردي عبد الباقي ازنا بارتي جيكيتي باشتر بين ميان عكسي بيننا اصلا وكو خلافات وكو منطق وكو هبدو قبول كرين اصلا في مساليات بيجم نخلنا مقارنه كبتشيش كيتشي لا موضوع عبود خازم نقول بوقت اقدر يعني قالك بس برز حسن الشيخو امي دربازي خاله خوي الدنيا ببن ما فيها ساعات وده دقيقه السيرفي خالي شو وهي بنش خالي بتشار خالي ما الدنيا جانا كام نزان حتى بريس بي امي بكار بن تواب كل نزان ام دربازي خاله خوي ديا ببن بله اسد لجفينا دولة عربي آي إسلامي دبو شوا وي كشتارك كشتني شرمزار بكة براستي سروي سامهنك أوكا لي أم دزانن كو حفتكي بري بشر أسد تبلي جواتا عربي كجرات بجن تشكيلات يكيتيا إسلام عربي كببو بله ببو او لوجي ببقوتنا كي لدش خدي قرابل لدش شر إسرائيل وأسد لو حماس كنت دبجة لغزة أفقص كس هاتيه كشتن وإسرائيل وانا كشتن دبي نزان مبار رشبة أبا رشتك وأبا دبي ورسك ناندن لأم دزان بشار أسد دمكي بري تبلي جواكا عربي ببو جواكا عربي بشتي 10 سالي قبول كر او قصا كارين كربو او قصا كاري تروریستی لجل لبرانبر خلق خواه کربو بتشكي كيمياوي بتوب بباران ببرچيبون بحبس وبنظام چه ليكي وسا كو الدنيا نها لدجوي وكو فرنسا او كندن لبرانبروي دعوة فكرنا دوز فكرنا كوي أو كتكن دبيجن أبا جرم كريا لقل لتش خلقي خوا وتخازن أو كحبسي اللي بكن وياكي وسا رابط بجبينا كي وسا دا خازا رورشيه بك ودا خازا أو كي تشينا في إسرائيل بك بله وغزة بك إجا هما يكسر دي ساتين بعد دكتور جبرك هما بدوري وان بچن اگم بکار به هنا کیجی وسا کنکرت باخن ده گلک باش بکرم گلک سپاس اسد و رژیم اسد و بعثی سوره هفنا يعني بردفك ایرانیه شرم کی پری مزنه اج دولت د عرب و وقتی گوا قبول کرنی وطنی ویرا اجرا سالون وکنی و در خستن ساحه سیاسی دیپلماسی دولت دور پاجی شرم کی پری مزنه یعنی و جریمه اسد کرین نج ایرو دا بری و 7-8 سال 9 سال خلگیزانه خیره و قراره حتی ناکو در نخستن لبو خود زانه مصلحت وانا دخواست سیاست وانا دخواست بیتونی تجیل کنه و اینا گونه دوی داریدان فدوردا هفنا یعنی دولت د اروپی گچ قاسا سبی یعنی حقی مروفا
وحقوقي إنسانيتية ودارات تشتو بشكرتية دكن بقاس روي وزيادتر وده جارة مصلحتي خال بيشتخينا مصلحتي وني سياسي دبلوماسي دار دوي داريدا وانا دكن فأب هوا شرمكي مازنة وشرمكي يعني جي إنسانيتي روكو رشا جيكي وك أسد ريكي بيدنه وواري وا خطابه وا بيفا وا تشتي بيده ووا جزويك جيرا دار خستني جنوكو كرني هاو جواكني وشتي الريخوة كبس بي بكن لمع الأسف عدالة تنايا دو دنيدو ووا دولة دار وجيولو وانكي بشكرتية ديكتاتوريو دكن اي مجرمو دكن حتى نيجرويك مناسب جوانا رهات ويجهات بعنا كلي دخين نهلدوشينن أسد دوتية شاوتاندن ومستقبلي ويتنايا للسر كرسي ديلن حتى نيجرا شرط كي مناسب جورا برنامجي وانا وري ميدانه هذا الدين تنمى فرمان بله گلکی سپاس برز حسن الشيخ جنابته كان يعني عم دزانم بشار اسد نمونه كي بابي خويا حافظ اسد كنت بدم حافظ اسد داجي گلک جاران لبرانبر خلق خوا بشار بگرتن بکشتن وبيجا بقتيام مزنجي كاريا لسر اقتدار بمينه لأبا بشار أسد دچا دناف أوقص الدولة عربتا كدولة عرب زلهز دناف عندها كسك جوان تشتكي بيجا بشار أسد وي جسرتك وي دافازي جوي جواتيرا وي بيجا بيت أف جواك فيابك جناب تشد بيجا از بيجم بشار اسد جي او جي نمونك وكوا سروكي عربه او جي نكيمي صدامه او جي نكيمي قذافيه او جي نكيمي حمواجي ظلم وزور وتعدو يعني تشتيقوا عنينا السليم لطيخه ليه تشتيقوا از بيجم وقالكي جرينجا بشار اسد بيشتيقوا اوبسيونا سوري فشلي ودورا وينا نما وكتا واري ارتزاقي دا بو خو تسليمي تركاكر تركاجي هنجواشيانا ليبيا وهنجواشيانا يمن وهنجواشيانا جهيغو تخست بكاراني معارضة سوري فشلي هيفيه تركا نمابي هيفيه قطر وسعودية نمان جوي معارضة جو هيفي سرقري دان جو صداء جو بشار اسقاط بي ليه بشار اسقاط نبو بهبونا روسا وبهبونا ايراني وبهبونا دوس حزب الله جبولو فقرهان جوي او بريارا قدابون تركا بري جو شورشا سوري دوختي خود دست بكي چادر سر حدود داني بون يعني حاضريا واكربو بري جو دست بكي يعني هبونا بشار دناف عربا دا ودناف خلقي دا وحتى وكمقود ترك وسعودي وقطر والدنيا حمو نتيجة فشل معارضة سوري بو جو أو معارضة جو بصدا دولة الدنيا يبونا دوستي سوري حتى سلاحي روسا عفوا فرنسا وأمريكا دان دا فروتن داعش جبولو هيفي نمان جو جوا حكومتارا جو بشار أسد ويتشي هيفي بارنما جبولو زانين جو ما وما جبولو جي واخو غيرا او هاتنا وقت بيجي سياسات خوش فكري خوش بيرو باوري خود تشتيغو كربون جو او جي بقرهان نتيجة وقت قلت معارضة سوري جو فشلي ووقت دمجيني زليدا جو بري خبتي الشامي هاري بشار اسقاط بكي بري خدا عفريني كعفرين شي خطراوينا سر معارضة سوريا هيا بري خدا ملتي كرد سري كهنية وجريس بي وكما قلت يعني معارضك باخلاق بو معارضك بقيم بو معارضك مرتزق بو معارضك حمود جمنه كرداد جمن تبو يعني جبولو جي هيفي نما ريدان دا ايدا وقت بيجي شار سري نما جو نظام جوهري يعني قبول كرن وتعامل بيرا كرن وكو كانه تشتكنا بله گلکی سپاس ما مستعل باقی از جناب ته پرسم بشار اسد بوان گوتنه خود قرار ریخو سپیب که نا تجاري نكار ریخو سپیب که و حبونا ویجی ده هندره وی کنگره ده براسی شرمزار کرنه کش دولت عرب و مسلمان ده اجبر چما کار گوکر لدیجی گل سوری بگلم پری نكيمي إيرو را جنبيجن شر إسرائيل ديجي غزة تشيقول غزة شيء ده بقى جنبيجن مثلا مروفاتية من بنر
انه كشتن كاوال كرن ويران كرن زارو كشتن جامعه مزقفته نخوشخانه بمباران دكه يعني بشار الاسد زيدي عقان بيجن نتنياهو بده طاق اللي سري سوريا كر تشتكي قالكي كريد ودما جوتشوجي ويكون قريد دسبيكي وقتها بيرو نشتن كنيا يعني وقتها تدريد جيكي جبو غمجينيه كي دبيت كيماني وقت دبلوماسي وقت عارفه دبلوماسي برنسيبي دبلوماسي تنسانك يقولوا يعني ريزا خبقره وقتها كنيا قال لك صار بلاتفورما اكس يا تويتر بري نبيسا نقول شويه كنيا خبيش ما بك وانسان اللي غزاتي كشتن وكي ديجي بلد بالا مدبي يعني بخوا بافي بشار الاسد قال لك فلسطيني كشتن معروف يعني كاريوي هاد كشتن وكي ديجي بشار الاسد بخوا صار 2011 لكامبا فلسطيني يا الشامي جنب مخيم يرموك يعني كامبا يرموك الورق قال لك فلسطيني كشتن يعني تشاوت فلسطينيات كوجو تدري بيشتغانيا فلسطينيات كي كما اسرائيلي ولو بسريوات يعني براسي تشتكي قال كي كريدبو ودما جوجوتنا خافتنا خوكر قال لك سروكن يعني ابي جيجو رومتك دواد هي خوبكشان دنجوي كونغري ودركتن وبشكل من جوتنا تجو هدارنا كنت انسانه كي تجي نكيمي افكاري جودبي كشتنا جودبي نكيمي ويكاري وتكشتارك براسي كاركي قالكي نباش بو وبيشروجا بشار الاسد وقو حردو هوالا جيجوت تنية يعني نامينة ليه بلي بيشروجي بده خويا كرن نوف كسياني كي حطانا السيرفي كرسي بس بو حطا جيجري بيبين يعني او جديد لاوي بيبين كسكي نجتمع برور سوري كاربه و بيكاتين سوري حميكي ما فيها بدو بله قالك سباس ام جفي خالي درباز بنت تشتك زيدكم عرف لسرباخ فتنهاش فكر يارن بشار اسد وإيبافي وحمي الرياض الدنيا هركس بيت زانا ودناف قيدين الدنيا دا ناف زابطين الدنيا دا حمي هنا ام درباز خالا خوي سياب بن خالا خوي سياب بن دالغان او نتويد بيجي حفت دوزان للرجيم اسد دكه وفرنسا جي بو گرتناوی و چند کسین دن بریارا درخستیه از خوازم بپرسم دکتر تم معنا وان دوز وکرنان لبرانبر وان تم معناوی هیا يعني فرنسا تم معنا تاكل الدش بشار اسد دوز وکریه ایرو بتایبت ایرو يعني جبو پیشارو جاوی دیچه بقومه شرمكي بريما زنها لبو أسد يعني هين وقت ديروكي لبناني وحريري بيجي ويتيدو حريري بكشتن دوني ديسو تشكيول وانا دركات ودريجي رفا كرن وساحة سياسية دبلوماسية دوي داريدو اجوا مجرمي رفا كرن لنوف والاتو دولة العرب والدرو رو كرن وانين كوندنا في درجة وإيرو جيرو فو برنامجو فا كرنا يعني وقت خطك سور جيرو دوتينن دبي سكها تلما قدرين ناكي ام تاونا ذكن ام زونن يعني تاتش جريمة كريا يعني وقت مروفكي اخو انسان بكوجه وقصو جريمة بكي وتلي ميزة بكي وتبارده سرفو ملتي وجريمته بردوام بكي وتدير واربي اري ما فوتشتو كريا پر درنگ ما گراكين هوا بري 7-8 سالا و بگرتانه و تحبسه کرونا وحسابي في بيدونا ولو د سوري دا معارضي سوري ندوي وضعي دويا ملتي سوري نح حاضر سبي آزادي خو قرابش في كشتنه خلاص به و دولة الدرب و دول تحارف وخيك دجي داعش شر دكن 10-11 دولة دكافنا سوري كونين و مسألة حل بكرونا لنا خازن حل بكن بوي توني خوبي مجول دكن تفايد خاطنا و أسد حنكي خوب في تشتيدكه پیرکی وی داره شامه لو او ج شامه داره پاریس ج پاریس داره دبی لو داره رودنه وانا را داده دستینه و فرانسه ج وانا را داده دستینه تشتکی محکمه درخستیه و محکمه ج محکمه که دادگاه قانونیه فدا کریه مکو دولتی گلدی بمشه و يعني محكمة بكي في قطوة تشتي جريمتك در كتي هوا أرت زاروكت بچوك زانن هوا گرك ناكا جميش دا تتحبسه کرا
وجدني جيروك ردوي درده اللي مع الأسف دبين دنيا منافقة وقواتي تهيزي تسرع عرضيتنا بس مجرمة وانا حكم بكن زي داي بيا كي بما فرمو بالي قال لك سباس برز حسن شيخ السيرفي مجاري قوتنيتا شنو قالوا عم يجي بقرن سباس ما مستا رحمتي مال مصطفى سروق برزاني قوتنا كوي هبو دقو برميلك نفط مقابله برميلك عدالة البرخدبة يعني بجا عدالة الدنيا إننا أف ظلم وزراء قبو يعني براسيجي نيفي سوري كوچ بربوا بصدي هزارة حبسادة تاني مانا هستو يعني يجو حتى نها بيسرو شوبن ليه تشتيجو الفرنسا بو وكو مسلك معنوي بيروزا وكا موقفك يعني تاني مسلك معنوية وكي دي عمليا تأثير البشر نابي ليه خسكا كم دولتي دي جيفا غافا بابيجن هن مسؤولين وانا ايجو دستيوات جريمة دا هنا وكا ألمانيا وهن ولاطي دي وانا بكشينا محكمة وحساب وارا ببينن تاني وكا مقول مسلك معنوية وكي دي تدوراوينين بله قال لك سباس ما مستعد باقي تشتكي تبيجي بله نا تاثير هي كك حسن ايرورو تريتا دادگاه فرنسا دوز لواوا كريه ليازده كسان ولقل بشار الاسد وبراي ماهر جبر مثلا انه شر شك كيميائي لديجي خلق خوي سوري الغوطه قرانين دماكو 1405 كسات كشتر كس المدني بون نص جوا وكيف تشوفون دبيجن ايرو او دادگه دوزي لبشار اسد بكر واكسين يا زكسان ور المحكمه هجنات المحكمه ويدمي بريار بدن انتربولا دولي انتربولا يعني دولي او تشينا بهر سردانه تولاتك هاجو تشو سردانه تشولاتي كارن ويبقرن ويبكشين المحكمه يعني اف هي دكتور حمدوش وكك حسن بريار هاتي استندن انه اگر نتشو محكمه فرنسا حاضر نبو وقوند بجن حنك خوبي دكنا حنكر حنك خوبي بك يرو غوتي او بريار بتحويلي بكن انتربولا دولي نابنتوي مثلا دادگاه دولتي تشي دوز البشار كرن حب دوز لكن او جي مثلا نجبر خوات كسي جوبير راببو دولتا كندا بو دولتا هولندا بو حردوا دوز كرن جو كسن جو دبن اش كنجي تين كشتن لجنب بشار الاسد دبي افكس حمي حر جو كسي هاتي كشتن دبي رابورتا كسر بيني فساندن لكو هاتي بشارتن دبي مثلا براوستينه دبي رجيم دوزي جو كرنن حد دوز لي كرنن دبي حرشش مها وكرابورتا كي رجيم بشار الاسد بني فسينه ج الدوله تاره ج يكتيان توابه كسي هاجماني كسي انا كاتن بن اشكنجه هاتن كشتن يعني دوزا كي باش ليدكن ودبيجنا ما مثلا بردوام بشوبينن ديمك زختك هي لسر رجيم بشار الاسد دبيجو مساله سياسيه به قالك ترجو مثلا بيجن لوجيستيك بي بيك وري لبل دي ساجي باش جبو خلك سوريا ما بكيماني افكسين هاتون كشتن دفا 2011 حتى انا زي دي مليون كاس ومليون كاس بريندار و12 مليون برامبر يعني بكيماني انكي ما فين والوا بقرين دي ساجي ولدانا وقالك باش قالك وقت سوريا كان بيجن بفكر وقت ازر بكن وقت سوريا يعني وقت كرد كان بيجن سباس افكارك باش اريد درنگ هات وقو دكتور حمدوش قو درنگ هات لبلي كارك دي ساجي باش ديجي ريجيمك كشتار وك ريجيم بشار الاسد بله قالك سپاس ام بن خاله خوی چارا یکسر از بچم با دکتر جبر کو عفرینی از جه بپرسم دکتر ام دزانه کو ابد دمک دریج جروجه کو هاتیه داگرتن جالیه ترکیه و حتی ها ام دم پیشیاوی دام بعثاوی ناکش بر کو دمک دورو دریجه بشار اسد و جبابی و حتی وی دمك اللي بشتوي بأواكي سيستم جالية دولة تركيا جبو كردا عفرين دربخن عفرين ودرو دوريوي دربخن وديموغرافياوي بقهرن
چه کار نمایه که حتی نه هاتیه کرن جج او که بعد دست پی کرنه که تعدایل سر کرده کرن کرد اکو جوی والا بون بخواه والا بون و پشتوی آنها جالین دولت حتی آلی فلسطینی آواجی لوی خانیین او که چیتکن که ترکیه پنابرین که هاتنه آلی وان و اکو عربن بتایبت و ادنا دبند خوازن جیب کن و کرده جار دور بخن و حتی دوجی به هزاران دارن وان درین به آرمانجا که پشکریا فلسطینی بکن پشکریا غزه بکن خلقی وی داری بکن دار عفرینی دور عفرینی و خلقی وی برین و دان فروشن که بچن وی داری بکن و بوی آواجی دی خلق نچار مایه و کسی کوانا بپارزه جیتنه جوی در بکن و دموگرافیا عفرینی جی ترکیه کچا لباکوری کردستان کر 4500 گندا دا والا کرن دا عفرین جی تخوازه بوی آوائی بده والا کرن و وی هرم جی بده دست او ملیسین آلی خواه ترکمان آیا چچن آیا چرکز آیا و عرب آیا وانا لوی بجیب که امویات تبا دشوپینن لجناب تا گلو وانا بچه آوائی دشروه بکه و بچه آوائی مرفت کاره لقاد ناونتوی لدنیای برانبر بیا راوسته و بده سکنند و تشتیگ العفرین هاتی مشاندن یعنی هوا پروژا کی دجمانتی بی جولی ترکیه دا و جولی سیستم بشار الاسد دا بریگ ترکیه هر عفرین تیک هوا و جریمت و تشتابه که اتفاقا به سیستم رژیم را چکر انه ام درباز عفرین بن و ملتی عرب هود قلغوطا یا دوره شومه ام وانو گیا راکنونار الوردینن هوا رژیم سوری ویرا اتفاق کر رویسا ویرا اتفاق کر و امریکا جی چعوه خواه کرد مع الاسف عفرین د سوریه دا سری سدی 95 تفدا کرد بی سری سدی 100 کرد بی وقتی که بعث وتی سر حکم عشیرت دا عرب آج در وانین هاتن دا عفرین دا بسکنانده دان گوشته که چند عرب جی دا عفرین دا دوی داری دارن یعنی هف پروژه جمد لدیسو جی نکنین زیدتری سری سدی 5 عرب وین وارن دا عفرین کن ملت عفرینی بومبا و واند تروریستی دربازی چی بینی با اولی کوری جی او ارتش ترکیه 300,000 کردی مدار خستن گیل منطقه شهباد و داره داد چادر دارو نشتنن از مال من برای من دیا من باوی من همونو قوچه بر بین به زوره پرا شبا ما خط وکر و معانی هات لگن دانی دواره مگی کشتنه آرد مگی زیراعی گی برنه درید مگی هل واشاندنه برنه خطت که بهش دیور گی را کرنه هوا دوی داره دا دوی من دیا خو باوه خو برای خو آنی هات لوی در روش کرندو گی به پرا حتونی معمات نوی داره و آلت زیراعی هنک برنه الجرابلس فروتن هنک لور فتن معانین هاتن دانین لوی داره دانین و واند ارهابی دوی داره دارنشتنه تدارا معنی اشتن ای ما شخصی من بتن زیادتری 1500 داری ما گی قد کرنه و لعفرین و دارنا هر دارک بقاصر انسانی که گی قد تکن و دارا دفکو دشینن ترکیه زیتون تشت نما حیوان نما تشت نما گی برنه تشتی گوهتی سری کردا جمع عفرینی دا یعنی از نظام بیمه چه گری مراته وقتی که مرات دوی واقعی دا بیت ببینه چه واده بیم ناموس نما شرف نما عسکر ترک لسر جیارو نشتنه و وانا بردانه و کوچکا گل کدره گدار هنه آف هنه مال هنه گی خرا کرنه دفر دا یعنی نه بس انو ترکیه وانا کریه رژیم جوانا کریه و روشی تیدا بیوان جوانا کریه لی تفگره مای کردی تی چه بکه
وقتی که دوی داره دو وانا گی دجی تسکنین و شری تدکن و عفرین 35 کیلومتر دیگه سر بحره فدوی داره دو ترکیه و تشتول ونکی کرد نو امکانی کردا گکانه بن ببا اوه سپیگین نمینه ورجویر راکه پرچه دن هنه راسته قامش لو هایا و دیریک هایا و حسا که درو دوی داره دو امکان ناکو ببین زیتری نیوگی عربن بس عفرین سری سدی صدگی کردی جیان یعنی تکانی شورشک دوی داره دو راکرن و کتبی نو ایچی ترکیه دو و حتونی اولی ترکیه و گندت بر جندریسه خاصه حتونی دورت یول یعنی 5 کیلومتر دولی ترکیه دا گنده کرده بین مریم او پی مانا مریم خالد ما درد ما لولیدن رو نشتنه ترکیه زانی انو دوی داره دو شورش کردی برزانی رابیه به حرم کردستان هیا و دوی داره دو امریکا و لیکوری کریه لور کرد واره با اوویگه دولت که چه بکه تحلیکه به سرما گلوی داره دولت که اووا کرن ولو فدرالیه برن دبه نیوی ترکیه که پرچه به هرید وردان ایجا حق قسم خبات کرد امچونه کدره مبکه رو بود تمام گید حقی و هیا دلی ما پیدا شوته ام به ترکیه روانه دبن ام به ونا روانه دبن گیب دروا وقتی گفت دول تحالف حظر جوی چه دکن قانون ده هم بر داعش شر بکن و حمو ولا تدا بکن نکنین به ترکیه رو بودن بس نابت تک هبه نقطه دیگه گوشه یعنی دوی داره دا پیده تیدا یا پیکاکی تیدا تا پیده پیکاکیشه در کتاو ملتی وی داره چما نکنه دوی داره دا هنو بخوا اداره خب مشانده بدن دوار دا ترک دوی داره دا جیا دارون نشتیه خیر عرضه تسلیم کردان آکه و حقا کردی ما به معارضه سوری را و به ائتلاف را در را کار دکن خیر ایزن ندانه و نورن وین دوی منطقه تسلیم ببن وقتی که هودن و چتنا مناطقه دیگه تسلیم دبن و دزیه دکن و تجارتی دکن به نوی شورشی سوری لیش کردار ایزن ندانه ورن دوی داره دو وین به منطقه تسلیم ببن دقیق کردادا هر وقت که و تم تکرار دبه جریمت انتین سری کردا گوارت تنکانه یعنی تکرار بکه بیجه و حل چیه تی بیچه دوی داره تبالی خود ده امریکا دول تحالف بیچه اما گوتی شرق الفرات این علال تجی واره و الشرق والغرب جی واره انسان دوی داره دا مروفتیت فردا چما تلوی داره دوی تمام الها لکه دجی داعش شر بکم و دوی داره دا ترک و چاتت گویرا جه داعش پیسترن و جه خرابترن دوی داره دا يعني قلت قبل نوكي كرد تيدو بساكن قنم بيلن بلا فوت جامينون في 6,000 كرد المنطقي شعبه بفتل نورن مولد خو نو قبل نوكن هذه الغوطة يا الحمية الحمسية فلسطينيين ايدنن و فلسطيني دي كردي ما جيرو دعا دكن الديار بكر 5,000 مرة رود بيو باراكوم دكن وغزة وهنا دكن دار دكن دوي داري دانو باراكوم دكن دار دكن تين دوي داري دو مولا دگران تشتو دگران دیموغرافی دگورینن و داری گید دکنه لاجئین و عرب و درو تشتو دکنه ایچه یعنی وقتی که مرا عاطفیاً بدید کابیسه مروفتی و انسانیتیش بیاد دکی و تدبینه ملتی مای کرد بتانیا و کس بتاراتنا کرکوک چاو وانو بی ولو وانو کی بی گریس پیجی وانو کی بی و سرکانی جی ولو وانو کی بی و ام لی میزا دکن تشت دست مداتنا تیبه چه فرمون بله گلکی سپاس دکتر بله براستی جی روشا عفرینه آنها در روشکی بیجن ده او که نمرواتیه دا ریو دچه و ام تفجیج در ودا لید نیرن لبتایبت خویه وی کاری که بیجن کسین سیاسی و بیجن جواکی که ولاد پرورن که کاری جواکی دکن لبرانبر ویا چد کن از ویجی برز حسن شیخ و بپرسم و پاشم در باز مامۆستا کورد دوی ام قبول بکن گو ام شاش دوی ام قبول بکن گو ام سیاستی تینکشت یعنی وقتی گو کورد پیش نها از پیاده رو رشت بجوانا را گوت برا يعني حرمات وجلان رام قلت سوريته وجلان لازم ناكي ولسكاكي قامشتو دينين السر مليتشك دارا دينين المكاتبة وبيشيا بلدية دينين
بقول بري يعني يكجي نكردكي سوريا يا دوا هن نافي ميد لستي رجدا يا دي امنا خوازن پارچەکی کوردستانی جغرافیەکەوی شخصیتەکەی بستقلام ناکەن جزاکی سیاسەتا پەکەکەی یا چارە مەگو ئەم ناخوازن گو ئەم مبرراتە و شرعیەتی بخنە دەستێ ترکادە بناوێ پەکەکەی وەرێ وڵاتی ما داگیر بکەیت ئەب یەکش ئەختا بوو یەک شاشتیا بوو یەک ما ئەو شرعیەت دا دەستێ ترکا بناوێ پەکەکەی حتا ئیرۆژی پرک ئیدعای پێ بکەیت یادی سر حقيقتها فلسطينية وقتي عفرين هذا داقير كرين الغزة بقلاوة بلد كفلسطينية أبي يقول ها قال كرد هذا سروا دقري بله تبي من ده حلب هذا ياسر عرفات هذا جم صدام حسين قلت ده فارس العرب جبو قلت زامبي يعني بهلواني عربة قلت ده غاز كيميائي سر كردار رشاندية ياسر عرفات قو هند خوازن قلو چی چکا بانش خوی غازی سرواد رشیدی یا مهمتر از خوازن بیجم اف عفرینا قو ام بحثات وید کن و گریه من قوتنی دکتور هات روشا قو ملتی متیدا او انا کسی ایرو روش خلقیت که واسطه قو هری مکتبی خوبکی میزن جبو قو هون زانبن ام دچواری دنا پارتیه ما دچواری دنا ام تشم مستوى نرحي نتوي قومي الجمانينا جبولو جبريان هاجم جو هيفينينا جو افكار من جو حطنا بكن جبر جو عملي معنا بينجي وحط صلاه بتشيبنا حتى ها نكارينا جبر جو ده وكاد بيجي نمونه هنا جو افانا بهالوسبون وقت جو حزام العربي سما شكل وقت جو عربي مستوطناتنا ما كرهن بارتي كردا بيان در خصن دقو سرسرا وناتن براي ما عرب يعني هاتنا ملكي واملاكي وعرضي ما بس ما سر كردية خوازن بيجم كرد قركة تشتكي تنف يمكن اجوا بارتي كردية يقول هال اسطنبولنا اسقاطا املتكن ما فكي ما هي حقكي ما هي ام دعوة ما في خبكن شبه طبيعتها نظامي مشكلة ترك بيجين ام ديمقراطينا ليش مرة فاشيست مسألة ما مسألة ديمقراطية مسألة كردا بدولة عثمانية يعني أتاتورك دولة عثمانية هرفاند نتيجة أوينا كمال أتاتورك شأني سري كردا بخميني را شاه إيران دي عرضي نتيجة أوينا كرد شاهت سري وخينا كردا حلال كرد وإيروجي روجانا قرتي كردا دالقين شنقادة يادي وقتي صدام دا كرد بنا هذول الشيعة وأمريكا صدام دا العرض إيرو الشيعة خرابتر انده جار صدام جبولو از بيجم اسقاطات صدام بشار و أف مسألة يقولوا أفكر خد كده الطرفة جوا مسألة را قالكي عم كمنا شاشتين تاريخي دا جبولو جي از بيجم مسألة عفرينة ممكنين أقول حل ببيت فا وقت هذا يجي في كرد خدي هالوستك بن خدي قرارك بن يك طرف بن دبي دورة كوا دبلوماسية الدنيا ده هبي دبي خاصة ترك دولتك وقت تركي بيش في مسألة ترك دعماويتك ويجوري ده تدمزيني وقت الدكتور قلت نظام شريكة روش شريكة أمريكا شريكة البرشا بينا أفقه تشيبون دهي شربوا وكسيد دنج وانا نهاد مسألة عفريني مؤامرة كما ظنبو مخابن ملتي كرد بو ضحية في ليستكي وسري وساق يعني مش قال لك مظنة ومسألة عفريني زوزو حلابة يعني بله كلك سباس ما مستعى الباقي جناب تجي أزد زانم بهوري لسربي مسألة دفكرة ولسربي مسألة قالك ديتنو قوتني ويجي هنا وأم بالتايبت دمي هاي الداوية كو أمليد نيرن كو يديم تم مجالك يجيبو خلق كرد لوي هرمي نهيشتي الدولة التركية بمليسي خو بكرياري خو بحميد تشتي خويا وأمجي وسياسة مدار مجي وبارتي ورخصني ما تايبت روجافاي وهلبت برشي دنجي كو شعورك ملي شعورك نتوي عم بفكرن دبي هالوستكي ما كونكريت لبرامبر في كاري هبه كو بكاربه لناف للدنيا ولا هرم ولا هر داري بكاربه ببارزه يدنك ام دبي ام شفت
بله سپاس گلک پرسا گلکی بالکیشه براستی جی دبیم کرد هولدانی بکن چند پیشنیاری مهنن یعنی از هیدارم تفقرا كردية سياسية المقهدار بك أفكسن عفريني كسن عفريني تايبت المقهدار بك أم خلكن كردنج درفة أم كاربن شكاري بكن بيشروجي بقومان أميرو أنا كسي وقو هبال حسن قوت يعني بارتي وان لإسطنبول يردنين كارن جفينا كيجي وزارتها أقام بيجن بربانية يعني وزارتها درفة يا تركيا بخوذن نباشو نبا خانيا آفادكن شما يعني تايبت العفريني ونابات كنت شما هون لبابي افانا كنت شما من بجي افانا كن يعني كمان يو باجارن تبلي هفن كردو عربن شما تايبت هون الصرخه كعفريني افا كن يعني برسكه يا دوا غرك او وقت سياسه مدار رابورتك باش حاضر بكرنا وقتها تركيا الواقع دار نكرنا تقول جم تركيا يعني كارن هرن بولاتي دي ولاتي اوروبي رولن انه تعداك لبي خاكي دبي لبي ملتي دبي لسر حسابي ملتي خوديه خوديه وخاكي كاركي وها بكرنا يا دوا مثلا كيرو بشتفانيا براج علي جندي قوافدك الهندري عفريني قطر كويت وبشن فلسطينيين براسي كارك باش كهات كرن هناك قليل كرن لجم باليوس خانيه فلسطيني لهوليري كون كاركي خراب حقي ما كرداد كانوا ام بشتفانيا ودكن وك فلسطينيا شو لكن جامر برسف داغو هاي مش بها مسألتين ايوه نظام او برش تشاواتن ويروجي رابورتك دركت جو بنخابن طبعا دبيو بريغو فلسطينيا دان هاب دريا بنك اسرائيلي دشو تركيا رو تركيا او جند عبد كرن وكيدي يعني انا كسيبه تفكر سياسيه كرديه يا دوا جروبك تشيل بوش بو عفرينيج عفرينيه يعني او جروب كاتش جهات كرك او دقل تفكر سياسيه كردي هرنجم قطر هرنجم كويتي انه اخيهم كارك خراب حقيمتك حقيبه خاكتك شو ما تشتكي وها نارا وسطين وانت عدين متكل وقت من لتي كرد وخاكا مدبن دوا دلتي جرنك دكتور حمدوش اشتقوت تعدل من عرضي مهاتي توك دكتور حمدوش شكا سي عفريني او خاكا قنتل سير او بكرن كار او بالتنا خوجي رابورتك بشينا دولتنا من التوي انه خاكا من عرضي من بزورج مستندنه وقندالي ابدكن وعربات خنا مدى يعني وك بيجا كيشك تايبت كارن في خبكن يعني خلكي ما عفرين يقول عرضي واجواد ستين انه بيدنگ دمينن هذا مشكله هيك مزنجي كرك او بخوجي كاركي باش بكن دهندري يا دو ام كسيق وش دربي ولاتن يعني يرو رافندا كرد دربي ولاتن 9 مليون كسن لاوروبا هجر او خلكي عفريني ببن برج مره كاركي وها بكن امي بهفره لحمي ولاتي اوروبا دي يكرو جيده امي اللي ديجي سياستها ديموغرافي غارتنا ديموغرافي لعفريني بيك ورينن امي ديجي تركا در كمان بجنب اليوسخانيه تركا امي ديجي وادر كمان هجر جارك يدو امكر كشاخي قال لك سياستها خدو غير الترك وتجاري افشر هيزن شقدار لقول عفريني كاري خراب دكن بورا وسطينه لبل امتكاري ناكد بيجو من وقد خاكا بيخودي بزا بردك فدزي برد بن شتنن وتركن وكاربن عفريني حميكي بكن عرب دكتور حمدوش بلي قال لك سباس برز عبد الباقي بلي دكتور عزيز ما في عرفت بس دخوكي بلي كرمك عفرينيا قرك للتقيان تكس نيشتن لبرلين بوجوري بونه 50,000 كردي عفريني تيدا برو شاب وتم مؤسسات نيشتن جي كس قدوري نوكت ام بنا في خدان ام بنا في خدان تداري كداريسا وزارة خارجية في ولاتية وإيدنا داريدنا سا فايدة تيدا نوكي و دي چي عفرين دوجي جروباك ما چه كريا وفاند حقوق الإنسان عالمي جي دولة الدن دوي داريدا مولي كوري وانا دكن والرابور الرج المتحدة رج دشينن المتحدة دبي جرك وانا نبي توصية دكن دار دكن بس كسل ما قدوريناك فدفردا يعني بجروباك عفريني وبعالي عفريني وقد في داريدا فوق كوميتي مسألة عفريني دمشيني دو ألمانيا دا يعني مسألة كي نتوية تدبي چسا كردستان ولات جيل برلنگو چوية وخديتا تنايا والسر عرضي هزيتا تنا كسلتا قدورينو که هر تم مشاجي بكا بلافوكا بار بكا
هر جم بالیوزه امریکی بریتانی آلمانی تشگیار خبر دید و تمام راپوره خب مده همه هانه بکن همه سر دیراسه بکن گیوالا در دکوه معلسه فرمو. بله گلکی هناك كاس ميرزا بس الدكتور بدم برحكي هفالتي يعني طبعا مخابلنا مدكن نجبر او غمجينيه قد اندري مداي يرورت بينك دكتور حمدوش مثلا غزه او خو بيشان دانين نقول اوروبا تشيبون باندورك كرن تبي نبي باندورك كيماني اوسلو روجانا درت كبن فلسطيني باندورك لحكومتها نرويج كر جو حتى كرم بيشنيار ده هندري برلمان نرويج ده جو امي اعترافه بدولتها فلسطيني بكن لجنجشه تشي بدنا بارتيا هنكا قبول كر هنكا قبول نكر ديمك هي يعني وقت يعني تشتكي بيجي حمر اذا مش بوته هي ليه بلي قال لك غازن عفرينيات كرن بقى خو بيشاندانك جبو عفريني رو سبع زي اوسلو تشي بكن باور بك وزانم دو اوسلو دو هاویدا اوسلو زیدی 6000 به 6000 عفرینی هنن 6000 عفرینی هنن 6 کس درنا کردن دقل مثلا جبو عفرینی وجبو خو پیشاندان عفرینی وجبو قام دجي دركم پیشا بالیوسخانات تركي ام بيجي الديموغرافيا دوغرتنا الديموغرافيا العفرينيه تشي غرقشينه به يعني ملت يعني بهيفي ماي نزالم قلسبو ناخذ كاركي بك يعني بحساب بونيكر از بوني حسن از اشتر بيجي بوند انا بوند دكار درك بيشا قنصليات تركا درك خو بيشاندان بيشا قنصليات تركا وبيجن دوزا في دوزا كن اوروبيار بيجومان اوروبي سياستك واهي وزانب تركيا دولتك ناتو هي مجامله وتكرن يعني هنكي بردلي ودغرن يبلت هر جم خديه قراري هر جم تركا هر پیشا ترکا 5 روزه درک پیشا بالیوسخانه ترکا بونی انجی برلینی و چه خویزانی به گملتک هی خودی وی خاکی و به سیاست کریت قبول ناک و چه خوی ته انجام ببینه بله گلکی سپاس ما مستعل باقی از آن خالمه داویه روشه تفگر سیاسی کردن روش آوایه تام دوی مجاری دا 8 دقیقه ماه ام نکارم باخفن اف مجار ده امی داین برنامه پیشیا خواه و به تایبت وان پرسکریکن کل روجاوای کردستان هست و دانستاندن کد نابینا پارتی و ریخستن کردستان روجاوای کردستان ده هست و هر وها سبب وان و چمان نکارم بین باهف امی وانا تف بخن خالا خواهی یکم ادی ساعت به 2 ساعت امی وی باخفن جبوی امی خالی نهاد دهیلن خالا پیشیا ما برنامه ما کبه جبو بشتارین وی مجاری جدبن آنها کن گداریا متکن برا بزن که امی والله برنامه پیشیا مدا امی لسروی مجاری باخفن برای که حسن از او که بدمت دو ما في خفتنا بدمت بزن که 7 دقیقه مایه جبوی جی امی او بکن و باشه جی امی آنها جی از جاردن ما في خفتنا ادعای بدم میوان خواه و امی برنامه خواه بدایی بینی کرن که حسن شیخو ما مستشخوا بالنسبة ما وكو كرد هري خالا جرينج أبو جرك أب يا بيشيبانا يعني جمرج غزة ما هم تربوج بشار ما هم تربوج بقى مسألة اللي مخابن تم أم أولوياتي خوات تشتي خوي جو بكابي خدماتي ده أم جبيرت كان أبجي أبرخنا كم ويا يعني هو ترجو كك حسن واش ترجو ممكن خالا بيشي خالا پیشی من سری باخن اگه بخواد جناب تا دیسات کاره ورب که بشتار به يعني تشتيقو هري جرينج أبا جو روجاواي كردستاني بو ضحية و بارتي كردستاني بو صد بارتينا بيجي تابعي بكاكينا وبيجي تابعي برزانينا صحة خوش بير كرنا قضية خوش بير كرنا ما في خوش بير كرنا لا شيء والقامش لو عقلي وانا القنديل وهوليريا يعني بونا فرعك جوا بارتيا نزانن ايرو بشار اسد بيجي كردي سوري بارتيا وكا كرب كبر هون چت خوازن باوريا تبي نزانن جو چت خوازن هنجي وقاس فكر وميجي ورامان الجموانا نمان جبرقو حتى قياداتي ما او تعين دكن حتى سكرتيري ما او تعين دكن يعني مخابن عم دروشة كده انا عم بيبينا دبرد از دنجي خوبان دكن جو بارتيين كردستاني دستي خوشنامة بكشينن مصيري يعني مخابن
جهة جارك مناقشة دريج هبو يعني كم روضي قلز كي جانا دخلنا سكرتير يعني سكرتير كبو أمنابي نابي جندوزة صالة روجافا شربو باوريا تبو كسي نرنجيوي نشكليوي نتصريحة كوي نقوتنا كوي نتي يعني مقوتا كل سنة عراقي مكتبة واي سياسي مقوهش خدينا تصنية كهالو ودانيا بربرسيار وعيني فايديش عيني تستفيجا عبه بما قوملاتي مالخوفا قري كردي مالخوفا قرن قضية خناس كن صحة خناس بكن ما في خناس بكن أو قضية ميا مركزية أو صحة ميا حقيقية دريه بكت بيجي مشكلة مال الشامية نلتولاتي ديا يعني سركفتني الكردستان العراقي الجمد كنا سركفتني خويان سركفتني القنديل كنا سركفتني خوا يعني خوشبيرتكن يعني عام جهشتي وشارابا بلكي تاني القنديل بلكي ببيستي هزار كما شهيد بونا للشر داعش ده بلكي جهات شندا كردما باشوني كردستان ده ما بس من هذا يعني بعلاقاتي براتي لنا ام علاقاتي روحو جان وانا خوينا ما كردستانيه ليككو بلا قريز موري قرتن شخصيه كما هي جغرافيا كما هي قضيه ما مستقلش قضيه وحقق وانبو خازن طبيعتها ما جغرافي منتاليتيتا ملتي ما جدايج وبيلنكو ابن خديه مصيري خو قرار خو باوريا تبي از بشخصيه كجلكي مهمره رونشتما وشخصيه كما بلكي الكردستاني بالنسبه لي ملفي روجاوا دبيجي من امويت خوازن وري ما بحسينين نعم لي بحسينين يعني وقص ما بشخصيه دكن بيجا هي ما هي ام خوغرن ام ببنا بارتي خوا ام ببن ودي يعني بلا روجافاجي بلا قامش بايتخ كاكي من بلا آلك بيستو شهاد سيدة ولا تعرفين هرك آلك واهيا اي لازم تكيكم بن آلا باكي كيدا بن يا برزاني دبن بلا روجافا بارتك كردستان بلا آلا طيبة طيبة بلا قامش تو بايتختا ما بي بلا يعني امشي وكفا قملتا بن وكفا بارتيا بن بلا برزاني كي ماشي هبي قيجي بلا وجلاني ماشي هبي بله قال لك سباس برئيس حسن شيخو قوتني تهلبت قوتني دم فتكات دبيد مرف جاردن باخفة جبوي ام في مجارينها ما يسيد قيمة ام قوتنا الداوية بدن برئيس دكتور شفيق جي توفيق جي او جي قوتنا خوي الداوية بك بس دقيقي برئيس دكتور كرمك قالك سباس جتارا و بيفد واجي درست بن وقتك پر دريج جرا كما ملتي ما دي وضعي دو ودبي مدي خوقتنا كن وام داندن ديسكوسيوني خو مناقشه خو دوام بكن ام كون من ولي كوري في ملتي بكن وسبي وازادي وفروزي ويكتي كرد وكردستان وان شاء الله مهر لبيش كفن قالك سباس شو تفارا بلي قالك سباس برئيس ما مستعل باقي قلتنا تي الداويه كرمك بله سپاس بو هر دو میوان عزیز کک حسن و کک دکتور توفیق براستی خلکک بالکش بو خلکک دولمند بو نرین جدا بو و سپاسی هری مزنج بو همی کسن تماشاوان یگو جمر تشته خونی فساندن بگومان جیری زیبون و برسوا داویه جی ما مستعد به آلا رنگین آلا کردستان هست و امتبل بله احمد باقلی دویجه کک حسن آلا کنیا کردستان هی او آلا رنگینه ام چنا بحر پرچاک آلا کوی هدن ام نرینا هنه کادیه و سپاس بو خوشکا نوروز یا گل باک ستیج علی کاریامت کر و سپاس بو تکک بله از خوشی سپاسی هر دو میوان خوی هجات کم و سپاسی ما مستعل باقی جید کم که هر برنامه دب شیروه خو و به علی کاریاویجی ام برنامه بریود بن وک پیف تیوی و چارپل مدیا و هر وها سپاسی بشتاران کن و پرسیوانجی ازانم گلکی پرسیوان هبو منکاری ام بین سر اکرانی برسوانجی بدن مبخل ورد دید که چند پرسیوان هبون برای ما ببورن بلکی برنامه کی دن اگم بکاربن امی برسوان بدن و ام دویژن امی خالا می مزن برنامه می کوره دی روشا تفگر سیاسیه کردن روجاوا به حتی ام بکاربن امی برپرس پارتیا گازی بکن براورن روشا خش مرا بیجن به هفراجی نقاش بکن جاره کی دن سپاس جبو همیه سپاس جبو بشتروانه و هوالا ما نوروز كل بش برده أفضل 2 ساعات أو قرامات كشينة مالا وحتى برنامج دين بمن خير خشية. قالك سباس.